A ver. Y a Rosalía también, ya está después ponernos así, en plan. ¿Para qué? Que vamos a hacer la... Moi bo día a todos e a todas, benvidos ao pleno ordinario correspondente ao mes de xuño. Saudamos aos membros da corporación, señor secretario, señor interventor, ao persoal municipal que nos acompaña.
e aqueles que nos siguen a través do streaming, así como os xornalistas que están no Salón de Plenos. Comezamos coa parte resolutiva. Asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Ben, nas comunicacións de Alcaldía comezaremos o pleno ordinario gardando 5 minutos de silencio polas víctimas de violencia de xénero. Dende o derradeiro pleno do 14 de maio confirmáronse 5 mulleres asasinadas. Son Marisol, de 51 anos, de Alicante, o 16 de maio de 2026, o mesmo día Saída Al-Yusif, de 44 anos, en Navarra, o 19 de maio de 2026, Kimberly Durán García, de 32 anos, en Girona, o 2 de xuño, Patricia, de 48 anos, en Alicante, e o 5 de xuño, unha muller de nome e apelidos non coñecidos, de 51 anos, en Málaga. Solicito a todos os presentes que se poñan de pé.
Moitas grazas. Ben, dentro das comunicacións de alcaldía hai unha declaración institucional de adhesión á declaración aprobada na Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias o día de onte por unanimidade dos grupos con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI que se conmemora o 28 de xuño e, polo tanto, a Corporación Municipal da Coruña en pleno manifesta a súa adhesión á dita declaración cuxo texto xa está a disposición dos voceiros dos diferentes grupos, aprobado por eles e, polo tanto, dámola por reproducida para a súa incorporación á acta. Consta tamén a aprobación dos borradores das actas ordinaria de 5 de marzo e extraordinaria de 27 de marzo, as que non hai alegacións e, polo tanto, entendemos aprobadas. Pasamos xa ao asunto número 2 da área de alcaldía, señor secretario. Asunto número 2, comparecencia no recurso procedimento ordinario 102/2026 promovido pola Comisión Xestoras Percebeiras contra o acordo plenario de 15 de xaneiro de 2026 polo que se aproba a proposta de suspensión cautelar da tramitación de instrumentos de planeamento e outorgamento de licenzas de parcelación de terreos e edificación no ámbito do Plan Especial de Labañou, de conformidade co dictaminado na Comisión de Portavoces. Por tratarse dunha comparecencia se pasa directamente a votación, sendo o acordo optar maioría simple. Ben, pois anunciado xa o asunto, acordo que se propón ao Pleno e personase no deban dito recurso e conferir a representación municipal ao directorio e os letrados e letradas da asesoría xurídica municipal. Procedemos á votación deste punto número 2, votos a favor. Grazas, queda aprobado por unanimidade. Asunto número 3, señor secretario. Número 3, aprobación definitiva do Plan Municipal de Xestión e Prevención de Residuos do Concello da Coruña para o período 2025-2030. Ben, ten a palabra en primeiro lugar a concelleira de Medio Ambiente, señora Neira Fernández, e despois haberá unha quenda de 4 minutos por grupo para este punto. Señora Neira, ten a palabra. Gracias. Bueno, pues efectivamente traemos ya el documento que se aprobó inicialmente en el pasado pleno del 12 de febrero. En su aprobación inicial lo traemos ahora después de haber resuelto una serie de alegaciones que se han presentado para lo que es su aprobación en definitiva. En cuanto a lo que son los antecedentes del plan, en cuanto a lo que es el marco legal que nos obliga, lógicamente, a establecer este plan y todas las medidas que aquí se contienen son similares, es decir, no hubo ningún tipo de modificación desde la aprobación inicial a lo que ha sido esta aprobación definitiva, por lo tanto, permítame que no me vaya a extender en el mismo y me voy a centrar efectivamente en lo que han sido las alegaciones que se presentaron y las razones por las que fueron desestimadas en su mayoría, solamente con la estimación parcial de una de ellas. Bueno, en relación a este periodo que se sometió el plan a exposición pública, podemos indicar que se han presentado 3 alegaciones, 2 de ellas tienen un contenido idéntico, de manera que se resolvieron de manera idéntica. Una tercera la hace una particular en representación de un colectivo. Ahora mismo no lo tengo aquí. Bueno, la tercera es extemporánea y, por lo tanto, no se admite por haberse presentado fuera del plazo legal establecido a tal efecto. En relación a las 2 alegaciones que se presentan, que son idénticas, estamos hablando de 2 alegaciones presentadas por 2 asociaciones ecologistas y les voy a ir comentando cuáles son las partes que se aceptan y cuál es la parte que no se acepta en relación a esta cuestión. Ambas establecen la necesidad de establecer una evaluación ambiental estratégica del plan. Se indica la necesidad de tener sometido este plan a este trámite de evaluación ambiental estratégica y además establece pues toda una serie de cuestiones relativas a las bases que se tienen que tener en cuenta para dicha evaluación estratégica.
En el plan municipal no se incluyen actuaciones concretas sobre el territorio, no se establece ninguna zonificación. El plan es, como todos los planes, un documento de intenciones donde se establecen los objetivos, donde se establecen una serie de plazos y, lógicamente, se someterá después a una serie de medidas concretas a medida que esté avanzando. Por lo tanto, no hay nada que justifique dicho trámite y se desestima dicha alegación. En segundo lugar, dentro de la misma alegación hay una segunda parte en la que hablan de que hay que hacer un refuerzo en cuanto a los objetivos y a las medidas tendentes al reciclaje y a la preparación para la reutilización. Bueno, en este sentido, lo que se indica por parte del servicio es que el plan ya contiene este tipo de medidas. Se establecen la necesidad de programas de preparación para la reutilización, el control de calidad en las recogidas, donde se establece todo tipo de campañas, donde se explique la caracterización sobre las diferentes fracciones que tienen que ser recogidas y cómo tienen que ser recogidas, además de un programa que tiene como objetivo la reducción del vertido. Por lo tanto, la alegación también se desestima. En tercer lugar, se establecen los principios de prevención ambiental y economía circular. Se dice por parte de ambas entidades que el plan tiene que incorporar medidas mucho más ambiciosas en cuanto a la prevención, reutilización y reciclaje. Y volvemos a indicar lo mismo por parte del Servicio de Medio Ambiente. Se indica que este plan municipal ya contiene estos programas y digo lo mismo, el plan contiene toda una serie de programas que lógicamente después tendrán que ser desarrolladas, pero no deja de ser el documento marco. Además, en el último capítulo del plan, si ustedes han tenido ocasión de leerlo, se incluye ya la metodología prevista para el seguimiento y el control de lo que serían los objetivos marcados en el plan. Por lo tanto, esta alegación también es desestimada. Hay una alegación que sí se estima y es aquella en la que se nos indica que habría que meter dentro de lo que sería la redacción de este plan el PEMAR, lo que es el Plan Estatal 25-35. En el momento que se comienza a trabajar técnicamente en la redacción de este plan, el PEMAR no estaba aprobado, pero sí por parte de la empresa que llevó a cabo los trabajos para la aprobación del plan municipal y también por parte del Servicio Técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, se accedió a todos aquellos documentos o borradores que lógicamente eran públicos y, por lo tanto, la filosofía y todos los contenidos relativos al PEMAR, en la medida de lo posible y en ese tiempo, a los que teníamos acceso, están contenidos ya en nuestro plan de residuos. No obstante, efectivamente, con el PEMAR ya aprobado, sí se puede reforzar, bueno, pues todo lo que sería la redacción de nuestro plan. También hay que señalar una cuestión. El PEMAR 25-35 es un plan estatal continuista con lo que había anteriormente. No obstante, lógicamente, bueno, lo que hace es dar cumplimiento a esa directiva, que es la que marca, lógicamente, todo lo que es la política que se tiene que hacer por parte del Estado, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos en materia de medio ambiente, y lo mismo sucede con nuestro plan municipal. Por lo tanto, esta alegación es estimada de manera parcial. Y la última alegación o la última parte de la alegación que presentan ambas entidades ecologistas y que es rechazada alude a la petición que ambas efectúan para ser considerados interesados. Bueno, se establece por parte del servicio que lógicamente se han cumplido con todos los trámites legales, se ha dado un plazo de exposición pública, se ha permitido que cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier persona particular pueda acceder a esta documentación y hacer las alegaciones que estime oportunas y, por lo tanto, se establece la desestimación de esta alegación. Con todo ello, nosotros traemos a este pleno la aprobación definitiva del plan. Vuelvo a reiterar lo que ya comenté en la aprobación inicial. Estamos hablando, bueno, pues de un plan municipal que va a marcar lo que serían los objetivos en los años venideros relativos a lo que va a ser el tratamiento de las distintas fracciones de basura, con unas líneas estratégicas que creemos que son ambiciosas, pero también realistas, y existe una implicación clara y además campañas como las que hemos venido haciendo de concienciación a la ciudadanía de lo importante que es reducir ese número de impropios que van en la basura y, por lo tanto, vuelvo a solicitar su apoyo para lo que sería
haya la aprobación definitiva de este plan. Vuelvo a repetir, no ha habido cambios en relación al documento inicial que ya fue aprobado en los pasados meses en este salón de plenos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Turno para o BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. Un saúdo en primeiro lugar ao público que está seguindo este pleno, persoal do Concello, as persoas da prensa e os membros da corporación. O pasado mes de febreiro, o BNG votou a favor da aprobación inicial deste plan. O plan dá cumprimento a unha obriga legal e o BNG non ten discrepancias salientáveis coas súas liñas mestras. Que acontece? Acontece que desde a aprobación inicial até hoxe pasaron cousas. Pasou que o BNG anunciou que non apoiará ningún asunto do goberno local mentres non presente unha solución ao desequilibrio económico que reflite a liquidación do orzamento de 2025. Pasou que o goberno local non dialogou co BNG a respecto dos contidos deste plan, nin cando se someteu á aprobación inicial, nin agora para determinar as alegacións presentadas e sometelo á aprobación definitiva. En non poucas ocasións temos advertido de que vostedes teñen a propensión a gobernar como se tiveran maioría absoluta. E se queren asegurar a gobernabilidade do Concello, teñen que rectificar e dialogar e negociar coa oposición. Pasou que no anterior pleno se aprobou por unanimidade unha moción do BNG precisamente sobre o fomento dos modelos de xestión do lixo que aposten pola reducción, reciclaxe e reutilización. No primeiro punto desa moción acordouse solicitar a convocatoria da Comisión Especial de Seguimento do proceso de licitación do Servizo de Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, co obxecto de que o goberno local dea explicacións detalladas das razóns do sobrecusto do contrato de concesión a respecto das previsións iniciais. E houbo que agardar a que o BNG registrase esta mesma semana un rogo oral para este pleno para que por fin se convocase a comisión. Naquela moción tamén se instaba a desenvolver campañas de información, sensibilización e educación ambiental que favorezan o aumento das cifras de separación e tamén da reducción e reciclaxe en orixe, dedicándose á realización destas campañas o tempo e os recursos necesarios. Porén, non se realizou ningunha corrección que tivese en conta as nosas recomendacións. Estaba prevista inicialmente a colocación de carpas explicativas na rúa, coa colaboración de entidades sociais especializadas na recollida e revalorización do aceite e da roupa usada, e finalmente parece que non se vai facer. E ademais, estas entidades nin foron consultadas nin informadas sobre os emprazamentos dos novos puntos de recollida de roupa e aceite usado, prescindindo dun coñecemento adquirido que é fundamental para o bo funcionamento destes novos puntos. Pero, ademais, a fin de semana pasada, a prensa informaba de que os servizos de limpeza e recollida volverán ter un contrato unificado e das previsións que se contemplan nos futuros pregos para a licitación do contrato. E segundo esta información, cito textualmente, o futuro servizo unificado incorporará unha serie de prestacións que actualmente se atopan dispersas en distintos contratos, convenios ou concesións, falando expresamente do servizo de recollida de aceite doméstico usado e do servizo de recollida de residuos téxteis. É dicir, de ser certa esta información, pretenden prescindir do labor social tan importante que fan entidades como, por exemplo, Mulleres Colleiteiras. Mulleres Colleiteiras que, por certo, segue agardando a que o Concello lle ceda unha nave, pois a nave que lle cedera o Concello de Oleiros terán que abandonala en breve. Señores do Goberno, discrepamos deste xeito de proceder e discrepamos de algunhas decisións ás que acabo de facer alusión. Por iso, ímonos abster na votación da aprobación definitiva deste plan. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Amado. Buenos días a todas las personas presentes y a aquellas que nos siguen por streaming. Por fin podemos respirar tranquilos, coruñeses. Bueno, respirar, lo que se dice respirar, mejor no lo hagan si pasan cerca de un contenedor en el pleno mes de agosto. No me acuerdo cuando vi lavar los contenedores por última vez. Por fin llega a este pleno la aprobación definitiva del Plan Municipal de Gestión de Residuos 2025-2030.
Es una proeza de la ingeniería burocrática. Algo que tendría que haber estado aprobado en el 2022, nos lo traen ahora en 2026 y con efectos retroactivos. Aprobar en el 2026 un plan que empieza en el 2025 es una pirueta temporal digna de Regreso al Futuro. Enhorabuena. Porque lo que hemos vivido estos años en Coruña no ha sido un problema de gestión ordinaria, ha sido un experimento sociológico de resistencia humana. Nos vendieron la ciudad de cristal, pero la realidad es que somos la ciudad del plástico mezclado con la fracción resto, del cartón desbordado y del lixiviado recorriendo las aceras. Pasear por la Sagrada Familia o el Ventorrillo se han convertido en una gincana donde los vecinos esquivan bolsas de basura fuera de los contenedores, muebles y colchones abandonados con más solera que el Castillo de San Antón. Este documento es una delicia de la literatura fantástica de nuestro siglo. Nos promete pasar del caos a la vanguardia de la economía circular. Nos habla de la implantación masiva del contenedor amarillo, pero el ciudadano medio sigue sin saber qué meter ahí por la absoluta falta de información medioambiental. Y mira que hemos solicitado que se informase. Eso sí, la foto institucional con el contenedor reluciente quedó preciosa en los periódicos. Y cómo no, el plan promete solucionar el gran agujero negro local, la planta de Nostián, ese templo del reciclaje que lleva años en un limbo legal y técnico y que ha acabado siendo un monumento a la incompetencia compartida. Pero tranquilos, que el plan dice que en 4 años Nostián va a ser una mezcla entre la NASA y una ecoaldea sueca. El papel lo aguanta todo, otra futura hipoteca sobre nuestra ciudad. Es fascinante su capacidad para redactar folletos a todo color, mientras las calles huelen mal y se ven bolsas de plástico colgando de las ramas de los árboles por toda la ciudad. Culpan al vecino que tira la caja de la pizza, pero el verdadero problema es un contrato de recogida caducado que son incapaces de sacar adelante. Y mientras, nos aumentan el recibo de la basura para financiar el plan más caro y lento de la historia de Galicia. Con progresividad, eso sí, para que les demos las gracias y sonriamos. Termino con un deseo. Hay tres tipos de residuo que este plan no va a reciclar y que deberíamos de eliminar de inmediato de la vida municipal. El primero, el residuo del acoso a funcionarios y concejales cuando informan desfavorablemente o no están de acuerdo con las ideas del señor Laje y de la señora Rey. Eso sí es toxicidad. El segundo, el residuo de la soberbia con los vecinos, imponiendo obras en sus barrios sin participación ciudadana, como están sufriendo en estos momentos los vecinos del grupo de Casas de María Pita en Labañou. Y tercero, el residuo de la absoluta falta de diálogo con la oposición en la redacción de los pliegos de los contratos estratégicos, que poco me gusta esa palabra, que serán el futuro de esta ciudad y que deberían ser consensuados por todos los grupos de este pleno municipal. Limpien la ciudad, señores del Gobierno, pero limpien también su forma de hacer política. Definitivamente hay otra forma de gobernar nuestra querida ciudad de La Coruña. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Amado. Turno de peche para o Goberno, señora Neira. Gracias, señora Amado. No me ha quedado claro si van a abstenerse o votar en contra después de esta visión apocalíptica acerca de la suciedad en la ciudad. Hombre, yo también ando por la ciudad como seguramente andan ustedes o la mayoría de ustedes y quitando momentos puntuales tampoco veo la basura colgando de los árboles. Eso en primer lugar. Yo no voy a sacar un ápice de responsabilidad a nadie, muchísimo menos a mí, que soy la última responsable del servicio de recogida, de limpieza y de contenerización de esta ciudad en relación a cuestiones que pueden ser mejorables. Para eso ahora mismo se está trabajando en un estudio de lo que va a ser a futuro el sistema de recogida de la ciudad, que tendrá que valorarse, tendrá que hacerse de una manera sosegada y tendrá que estudiarse para ver cuál va a ser la mejor cuestión. Ahora bien, hay algo en lo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Yo creo que no hay que infantilizar a la sociedad. Hay que pedirle también responsabilidades a los vecinos y vecinas cuando no utilizan de manera correcta los contenedores o cuando se tiran las cajas fuera de los contenedores del cartón o cuando se tiran los voluminosos sin haber llamado al 010, un servicio que, por otra parte, lleva años funcionando en este ayuntamiento, años de manera absolutamente excepcional. Sí hemos hecho campaña. Sí hemos hecho campaña y en ese sentido también me dirijo al señor Jorquera. Estamos también con esa campaña, no solamente con la primera que se hizo en colaboración con Ecoembes en relación a la implantación del 5.º contenedor, el resto, el envase, cómo se cambiaba el contenedor amarillo. Es que estamos haciendo campaña. Una campaña además financiada por fondos Next Generation
Acabo de estar yo el viernes pasado con una entidad vecinal en la plaza de Pablo Iglesias con los niños, efectivamente aludiendo al tema de cómo se efectúa la separación de la basura. Me refiero a niños porque fui en horario de mañana, pero la carpa estuvo 2 días y así seguirá yendo. En relación al tema del aceite, en relación al tema del textil, bueno, mi puerta, mi teléfono están siempre abiertos para unos, para otros, si lo saben, y además la dirección es de 2. O sea, siempre he estado dispuesta a sentarme, no sentarme para escuchar y no hacer nada, a sentarme para escuchar y tratar de buscar soluciones, tanto con quien en este momento tiene una concesión de manial en cuanto a los contenedores de ropa, que es Padre Rubinos, como a mulleres colleiteiras que tienen un convenio. Yo no sé cuál va a ser la mejor fórmula, si unificar los contratos o no. Para eso se está estudiando en este momento cuál va a ser la mejor fórmula. Imagino que no está todo cerrado porque ahora mismo se está estudiando. Pero, lógicamente, tanto el aceite como el textil tienen que sacarse a licitación. No existe la posibilidad de exceptuar que se saque a licitación y que se siga manteniendo vía convenio. Nos guste más o nos guste menos, la ley es clara en ese sentido. Y si no, vuelvo a decir lo mismo que digo en este salón de plenos de manera reiterada, estamos todos donde se legisla, cambiemos las leyes, que igual que las cambiamos para otras cosas, podemos cambiarlas también para este tipo de cuestiones. Entonces, hay que sacarlo a licitación y se hará, lógicamente, con un enfoque social, que para eso también se permite, cuando se sacan a licitación determinados contratos, hacerlos con ese contenido y esperemos que siga haciéndose con ese contenido y con ese fin, no solamente medioambiental, sino también social. Por cierto, uno de los objetivos que contiene este plan es el objetivo social. En relación a todo lo demás, yo siento muchísimo el cambio de postura porque verdaderamente el plan no se modifica. Si se vota de manera favorable en la aprobación inicial, en este momento no hay ningún tipo de modificación en cuanto a su contenido que pueda implicar un cambio de criterio, pero lógicamente todos somos soberanos y cada uno tendrá sus razones para hacerlo o no hacerlo. Vuelvo a repetir que este plan es el fruto del trabajo y del esfuerzo no solamente de la empresa que hace el estudio, sino lógicamente del Servicio de Medio Ambiente, que creemos que es un plan ambicioso, que es un plan realista y que no deja de ser, como todos los planes, la hoja de ruta para que quienes estamos ahora y quienes vengan después sigan cumpliendo efectivamente con esas 3 R's que usted habla, con ese objetivo de carácter económico, de mayor eficiencia en cuanto a la gestión de los fondos públicos, mayor transparencia en cuanto a la gestión de los fondos públicos, esa vertiente social y, desde luego, la medioambiental. Y por mi parte, nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos á votación deste asunto número 3. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Moi ben, pois non se aproba o asunto número 3 e pasamos xa á parte non resolutiva de control e seguimento da xestión. Señor secretario. Toma este coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 8.229 de 11 de maio de 2026 a número de 1520 do 6 de xullo de 2026 e dos decretos da alcaldía desde o número 3.379 do 11 de maio de 2026 o número 4.341 do 6 de xullo de 2026. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Ben, moitas grazas. Comezamos o debate das mocións. A primeira delas presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre vivenda. Ten a palabra a súa voceira, a señora Beira. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois desde o BNG traemos a pleno unha moción sobre a principal preocupación que teñen as coruñesas e os coruñeses, e non é para menos. Non é para menos porque, desde logo, o prezo da vivenda é inalcanzável e as condicións que se están a poñer hoxe en día para poder vivir nun piso na nosa cidade, as condicións que están a poñer os propietarios ás persoas que queren alugar son absolutamente imposíveis. E xa non falemos de adquirir unha vivenda que están polas nubes. Desde o BNG o que sabemos é que
a Xunta de Galiza é a principal administración con competencias no asunto, mas tamén é certo que o Concello da Coruña ten competencias e unha delas é a xestión do Parque Municipal de Vivendas. A Xunta de Goberno Local do 24 de outubro de 2024 aprobou encomendarlle a Emusa, a Empresa Municipal de Vivenda, como medio propio do Concello, a prestación dun servizo de xestión legal, administrativa e técnica dun banco municipal de vivenda destinado ao aluguer social, formado tanto polas integradas no Parque de Vivendas de titularidade municipal como por aquelas que a cidadanía voluntariamente desexase poñer o dispor do devandito banco. A continuación, o Goberno local recibiu a obra das 5 vivendas municipais do edificio situado entre Marqués de Pontejos e San Nicolás e, inicialmente, o Goberno local anunciara que Emusa estaba traballando nunhas bases para sacar esas vivendas e que as coruñesas e coruñeses pudesen acceder a estas vivendas municipais. Pero 6 meses despois, e despois a alcaldesa, nunha entrevista, o que dixo é que se iban a ceder a entidades do ámbito da diversidade. A cuestión é que estamos 6 meses despois da recepción da obra coas vivendas baleiras e o Goberno local sen transmitir de ningunha das maneiras que iba a facer con esas 5 vivendas. Pero que, ademais, no último Consello de Administración de Musa preguntamos cantas vivendas municipais había baleiras para poñerse ao dispor das familias coruñesas e poder alugarse. E o que se nos dixo que había alrededor de 40 vivendas que estaban agardando por investimentos para poder sair a disposición para que as cidades e os cidadáns que o precisasen pudesen alugalas. Agardando 40 vivendas, agardando por un investimento. Non nos parece, desde logo, razoável que coa que está caendo na cidade da Coruña haxa 40 vivendas agardando por un investimento por parte do Concello da Coruña, que o Concello da Coruña o que ten que facer é transmitirlle os fondos necesarios a Emusa para facer esas reparacións e, desde logo, o que hai que poñer é tamén a disposición dos cidadáns e das cidades esas 5 vivendas de Pontejos para que tamén poidan acceder a un aluguer que poidan pagar as persoas normais da nosa cidade. Xa non estamos falando só das persoas que efectivamente teñen poucos recursos económicos, sino que calquera traballador da nosa cidade hoxe en día ten problemas para alugar unha vivenda. E, desde logo, que hai que facer unhas bases para sacar conxuntamente esas vivendas e poñelas, como digo, a disposición das coruñesas e coruñeses que teñen problemas de acceso á vivenda, que son moitas. Parécenos incrível que un goberno local poida ter 45 vivendas guardadas no peto coa que está caendo na cidade da Coruña. Nada máis, agardamos que todo o mundo vote a favor desta moción e son un comentario sobre a emenda do Partido Popular que o que pide é que o Concello poña a dispor das administracións o chan municipal. Iso xa está dentro das accións que hai que facer pola zona de mercado residencial tensionado, xa se fixo nunha xunta de goberno local extraordinaria, se non lembro mal, en febreiro de 2025, e en todo caso, se hai máis chan municipal que se poida poñer a dispor, que se poña. Así que imos votar a favor, por se acaso hai máis chan municipal que se poida poñer a dispor de outras administracións. O que teñen que facer as outras administracións, como a Xunta de Galiza, é ter política de vivenda. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Entendo que aceptan a emenda, garden silencio, entendo que aceptan a emenda e incorporan a súa moción, polo tanto xa se votará todo. Turno do Partido Popular, señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas presentes y personas que nos siguen por streaming. Mire, señora Beira, hoy es de estos días en los que yo pienso que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, porque realmente asumo totalmente su disertación sobre el tema y el problema de la vivienda en esta ciudad. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Lo que pasa es que entre ustedes y yo hay una pequeña diferencia. Ustedes son cómplices de todo lo que está pasando, porque son los que sostienen a este gobierno municipal. Ustedes denuncian, pero a la vez apoyan. Nosotros somos la oposición que realmente hacemos la crítica constructiva y sobre todo denunciamos todo esto que está pasando. Sobre todo un tema de vivienda, que como dice usted es el primer problema, preocupa a todos los ciudadanos, y yo escuchaba ayer unas palabras de la señora alcaldesa, doña Inés Rey, que decía que la vivienda era una prioridad para el gobierno municipal. La verdad que siguen con la política del relato.
El relato lo manejan bien. Lo peor es la triste realidad. Y yo le voy a poner ejemplos de la triste realidad de la falta de política de vivienda en esta ciudad. Todo lo que usted ha dicho respecto al edificio de Pontejos. Pero hay que recordar que se iba a hacer en 10 meses, han pasado 3 años en construirlos. Después de que se fueron entregadas las viviendas, han pasado 7 meses y a día de hoy no han hecho nada respecto a esas viviendas, pese al problema que tenemos en esta ciudad. Ayer fueron a ver el edificio de Susán. Desde el año 2019 había ese acuerdo, ese compromiso por parte del Concello para construir ese edificio. Van a pasar 8 años para que construyan esas viviendas. Mi pregunta es si a día de hoy saben ustedes las bases en las que cómo se van a repartir esas viviendas. No esperen a que estén terminadas, vayan ya iniciando el proceso, que no les pase como en Pontejos. Las viviendas municipales, una vergüenza. Una vergüenza que haya 40 viviendas municipales de alquiler social que no estén reparadas y por lo tanto no estén en el mercado. Yo solo les voy a recordar una cifra, porque muchas veces ustedes sacan aquí el papelito plastificado de lo que hizo el PP. Cuando nosotros gobernamos, en el año 2012 se pusieron 58 viviendas a disposición de alquiler social y en el año 2013 se pusieron 14 viviendas. Esto es la realidad con la que nosotros nos encontramos. Y luego esto es lo que están haciendo ustedes, sacando las viviendas del mercado. Hablaba usted, señora Beira, decía que la Xunta tiene competencias. Claro que tiene competencias en vivienda y la está ejerciendo, pero tiene que exigir colaboración por parte de este gobierno municipal. Y le estoy hablando de Susán. Hace un año exactamente, que trajeron a este pleno la aprobación inicial para ceder el uso de unas parcelas de cambio de uso para vivienda. ¿Por qué no se volvió a traer a este pleno para la aprobación definitiva? Hace un año que se aprobó en este pleno. Y estamos hablando de 520 viviendas que se van a construir en Susán. Y llevamos un año esperando por ese cambio de uso. Ya no digamos las partidas de rehabilitación. Vamos, que se hablará mucho estos días. Que ya ni siquiera, no es solamente que ya no es que se ejecuten, es que ni siquiera convocan o abren la convocatoria para que la gente pueda poner ascensores en sus casas o rehabilitar sus casas, que es muy importante rehabilitar para poner en alquiler. Ya no vamos a hablar tampoco de las licencias municipales. Relato. ¿Cuánto se tarda en esta ciudad en que se otorgue una licencia municipal para la construcción? Ya tampoco vamos a hablar de aquellas promesas. ¿Se acuerdan del relato del Sareb? La cantidad de viviendas que venían para La Coruña. ¿Dónde están al día de hoy esas viviendas? Lo único que han hecho, declarar la zona tensionada, que al final crea más problemas de los que solucionan. Yo solo les voy a decir una cosa. La vivienda es un problema, sobre todo para la gente joven y para los inmigrantes. Incluso está unido al umbral de la pobreza. 1 de cada 3 jóvenes está en el umbral de la pobreza por culpa del pago de la vivienda, porque han subido mucho los alquileres y no los salarios. Y también esto pasa con la población inmigrante, que llega en este caso al 52%. Este es el resultado de las políticas socialistas, tanto en Madrid como en este Concello, de 7 años. Es el resultado de unas políticas populistas que nos han llevado a convertirse la vivienda en el principal problema que tenemos los coruñeses. Gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno de peche para o Grupo Socialista, señor Díaz Gallego. Gracias, alcaldesa. Señora Vera, desde luego votaremos a favor como Grupo Municipal de esta moción. Estamos a favor, desde luego, de que se realicen mejoras y reparaciones en las viviendas que tiene vacías el Parque Municipal de Vivienda. Está trabajando en ese sentido. Ya se han hecho arreglos por parte de Musa y además consideramos que el plan de vivienda que presentó el Gobierno de España hace escasas semanas, el Plan 2630, va a abrir una línea de crédito especial para que las empresas municipales como Musa puedan solicitar fondos para ese arreglo y esas mejoras de las viviendas del Carmen, que no solo necesitan arreglos puntuales en las viviendas, sino que necesitan incluso arreglos estructurales en lo que es el propio edificio, en lo que es la propia comunidad, en las cubiertas y en los elementos comunes. A favor también, como no, de sacar esas viviendas a concursos. Se está trabajando en las bases desde Musa y se está trabajando además también con la Xunta de Galicia en ese compartir, ¿no?, esa bolsa de demandantes de vivienda pública y protegida de Galicia para no tener que crear un nuevo registro a nivel municipal, ¿no? Tendremos que compartir el registro que existe en el IBUS con los datos del ayuntamiento, ¿no? Con respecto a las viviendas de Pontejos, también compartimos la finalidad social que se le debe dar a las mismas y, desde luego, compartimos que dentro de la emergencia habitacional el tercer sector es uno de los sectores que más sufre también esta emergencia habitacional. La propia
usted, señora Beira, pedía, ¿no?, esa presencia del tercer sector en la mesa de vivienda en un pleno de este ayuntamiento. El tercer sector está ahí, nos ha solicitado esa vivienda y por eso desde la Concejalía de Bienestar Social se consideró que las viviendas de Pontejos podían cumplir esa función de dar un proyecto social al tercer sector, que, como digo, está representado en la mesa de vivienda y que en la propia mesa nos pide reunión tras reunión que se den viviendas a las asociaciones que lo conforman para poder dar respuesta a sus proyectos sociales. En todo caso, al margen de estos temas concretos que plantea en la moción, bueno, lo que sí que sabemos también es cuál es la respuesta del BNG a los problemas de la vivienda, porque lo tenemos muy cerca. A 70 kilómetros están las respuestas del BNG en Santiago al problema de la vivienda. Retraso tremendo en la declaración de zona de mercado residencial tensionado, que fue fallida no porque ninguna malvada administración superior se la bloquease, sino porque el propio documento estaba mal presentado, con datos que no eran oficiales. Han tenido ustedes que recurrir al equipo redactor que hizo la zona de mercado residencial tensionado en Coruña para poder aprobarlo. Una vez que lo han hecho, se ha aprobado. No han cedido ni una sola parcela municipal a la Xunta de Galicia ni a ninguna otra administración para la construcción de vivienda pública. Al revés, las han subastado y vendido para construcción por parte de privados. Eso es una, vamos, a lo mejor en 2000, año 2000, los años 90, era una acción estupenda. En 2026 es lo contrario a cualquier política de vivienda. O sea, ningún ayuntamiento que tenga un mínimo de intención social en cuanto a la emergencia habitacional vende parcelas municipales en las que puede construir vivienda pública. Tampoco han sacado adelante el plan de ruinas, lo tienen judicializado porque han sacado en el plan de ruinas, que aquí sí que ha tenido éxito y que hemos podido subastar Damas 3, ustedes en Santiago han metido en el plan de ruinas edificios con licencia solicitada, con lo cual obviamente un juzgado se lo ha parado. Y, desde luego, ayer la medida estrella que anuncian desde Santiago del BNG es la compra con 3 millones de euros de edificios para vivienda pública en el casco histórico. Con 3 millones de euros ya bueno, pueden echar números de cuántas viviendas públicas van a construir en el casco histórico de Santiago, porque el ejemplo del Resube de la Xunta, que es un ejemplo fallido, y está ahí, y vemos cuánto cuesta para la Xunta y para cualquier ayuntamiento rehabilitar un edificio en el casco histórico y cuántas viviendas obtenemos a cambio. Si hay una emergencia habitacional, la respuesta no puede ser sacar 3 viviendas en el casco histórico, tiene que ser construir bloques de viviendas precisamente en esas parcelas que tenían para 150 viviendas en Santiago y que han decidido subastar y no entregar ni al Ministerio de Vivienda ni a la Xunta de Galicia. En todo caso, como digo, a favor de la moción, desde luego también a favor de lo que plantea el PP en la enmienda. No hace falta ningún plan municipal, pero sabemos qué parcelas están, hemos cedido a la Xunta parcelas, hemos sacado a cesión de superficie parcelas y tenemos parcelas pendientes también para realizar más cesiones a otras administraciones y a cooperativas en los próximos años. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Procedemos á votación da moción coa emenda do Partido Popular incorporada. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda, moción do BNG sobre accións a levar a cabo no recinto ferial sector 7. Consta tamén unha emenda de adición do Grupo Popular. Señor Soto, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. O coñecido como sector 7 é un espazo urbano complexo no que coexisten espazos residenciais con amplas zonas destinadas a espazos de comercio e eventos masivos. O recente incremento das zonas residenciais na zona son un reto de cara á urbanización deste espazo que este Concello e outros poderes públicos teñen acometido con extraordinaria lentitude, o que ocasiona grandes prexuizos á súa veciñanza. A causa disto, o Grupo Municipal do BNG ten registrado xa varias iniciativas enfocadas en accións concretas para o barrio, como a reparación do carril bici, como a mellora da limpeza na contorna, entre outras. Con todo, o barrio segue sendo, a día de hoxe, un barrio necesitado dunha serie de actuacións que se enumeran, que vou enumerar a continuación. En primeiro lugar, a veciñanza quéixase de que durante os eventos masivos en Expo Coruña ou no Coliseum o tráfico é caótico, o que dificulta as saídas e accesos ás súas vivendas, xa que as vías adxacentes tenden a colapsarse. Consideran, ademais, que o Concello podería facer moito máis do que está facendo, por exemplo, garantindo máis presenza de axentes da Policía Local con maior antelación ao comezo dos eventos. Por iso propoñemos unha redacción dun novo protocolo específico que garanta a correcta circulación na zona, un protocolo que impulse tamén o uso do transporte público os días en que se celebren grandes eventos, reforzando tamén a frecuencia das liñas e favorecendo
a utilización de aparcadoiros disuasorios. En segundo lugar, a veciñanza tamén se queixa do deficiente estado dos sinais de tráfico horizontais, algúns dos cales están nun evidente estado de deterioro. Por outra parte, ademais, é habitual que a veciñanza denuncie graves infraccións de tráfico na contorna, nomeadamente circulacións en sentido contrario na zona da avenida García Sabel. Por isto, instamos, en fin, a que se reforcen a vigilancia estudando a posibilidade de instalar elementos de control de velocidade, pero tamén aumentando a presenza de policía local na zona para vigilar que se cumpran as normas de tráfico. Ademais, dende hai anos, sabemos que a veciñanza ven solicitando que se mellore a iluminación e que se repare o chan contiguo a Expo Coruña. Certamente parece que a titularidade da zona é dunha entidade privada, pero o Concello debe garantir a seguridade peonil con todos os instrumentos ao seu alcance. En cuarto lugar, a veciñanza pide que se acometa a conectividade peonil segura entre o sector 7 e o barrio de Mato Grande. Como indica as persoas residentes, é un proxecto que resultou gañador xa nunha anterior e recente convocatoria dos orzamentos participativos sin que se teña a día de hoxe iniciado ningunha actuación para levála a efecto. Tamén palmaria a necesidade de conectar as zonas residenciais de ambos lados da avenida García Sabel. Como saben, unha desas zonas foi obxecto dunha promoción máis recente e carece de servizos públicos, normalizando así, a través desta conexión entre as dúas partes do barrio, a circulación peonil na zona, permitindo que toda a veciñanza poda acceder a pé a zonas de servizos e a zonas verdes do barrio. En quinto lugar, instamos tamén ao Goberno local a que mellore a roza en toda a zona, como xa temos feito noutras ocasións, e tamén con referencia a outros barrios das zonas máis periféricas do termo municipal. E, finalmente, pedimos que se negocie coa Consellería de Sanidade a posibilidade de abrir un centro de saúde que permita que os residentes deste barrio e dos barrios adxacentes podan ir a pé a ese servizo. E xa, simplemente para rematar sobre a emenda de engádega que fai o Partido Popular, nos imos absternos, entendemos que a solución, como se di nesa emenda, a un problema de iluminación que hai en Expo Coruña non é levar alí a máis policía local, senón, basicamente, iluminar e reparar o chan. Por tanto, consideramos que é unha emenda que se fai para encher a casiña, pero que en realidade non aporta nada sustancial e por iso nos abstemos. Moitas grazas, señor Soto. Turno do Grupo Popular, señora Catalán. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos. Hoy traemos al Pleno otra moción de barrio, una moción para otro barrio en estado de abandono y olvido institucional. Pues así es este Gobierno, 7 años en los que se han dejado de invertir 400 millones de euros y aún con proyectos de los presupuestos participativos de 2023 sin ejecutar, y lo han vuelto a hacer. Este año han prometido otros 2,6 millones hasta 2027, de los que tampoco van a ejecutar nada. Y, por supuesto, no olvidemos esos 8 millones que se dejan en los cantones frente a los 0 euros que se dejan en este barrio con las mejoras necesarias, por ejemplo, en un coliseum que se cae a cachos, pero que es reclamo cultural y deportivo de la ciudad, con el Básquet Coruña, por ejemplo, de nuevo en la CB. Quizás en lugar de Na Coruña ti contas, la campaña debería proponer mellor non contes connosco. Pero hablemos del sector 7, señores del BNG. Por supuesto, vamos a votar a favor de su moción, aunque con algunas puntualizaciones, pese a que no las admitan. Ustedes proponen un mayor control policial en el entorno del Coliseum y Expo Coruña, en grandes eventos, con la creación de protocolos específicos para la correcta circulación. Quizás algún día la titular del área de seguridad ciudadana les pueda ilustrar sobre la aplicación de esos protocolos. Como todo con este Gobierno, es un tiba y facendo que malo será. Porque está bien pedir más presencia policial para regular el tráfico, si bien ustedes no consideran la causa principal del colapso ahora mismo en la calle Francisco Pérez Carballo. Les recuerdo que los vecinos ya habían avisado en noviembre del mal estado del firme de las obras y, pese a hundirse en el pavimento en febrero, el Gobierno municipal sigue sin dar explicaciones sobre la evolución, los plazos, etc. Por eso, además de los días de grandes eventos, nosotros pedimos más presencia policial en el barrio para una mayor seguridad en sentido amplio. No es la primera vez que los vecinos son testigos de trapicheos a plena luz del día o de situaciones de inseguridad también por falta de iluminación. Igualmente entendemos que habría que impulsar el desarrollo de las zonas dotacionales pendientes de urbanizar, lo que ayudaría a dar un mayor servicio a todo el barrio, aumentando las zonas de esparcimiento y descanso a los más mayores. Como bien dicen, es necesario dar alternativas a una movilidad peatonal segura en el barrio y mejorar la señalización viaria. Pero también está pendiente la creación de una red
de recogida y evacuación de pluviales, que evite las inundaciones en algunos tramos de la calle Pascual Pérez Cortón y que se suma a la falta de mantenimiento general de las infraestructuras en todo el sector, como en la glorieta elevada de Avenida de García Sabel. Y, señor Soto, a la falta de desbroce y mantenimiento de las zonas verdes, creemos que habría que añadir la mayor frecuencia y calidad de la limpieza viaria, reforzando, por ejemplo, mecánicamente la higienización de la zona. Y, finalmente, habría que mejorar el mantenimiento del espacio existente junto al lavadero y la pía antigua, que podría tener otra utilidad y darle un mayor valor al entorno. Por eso decimos sí a sus propuestas, pero con el panorama que tenemos en nuestra ciudad, en manos de la alcaldesa, con el título a la peor gestora de la historia, sobre todo en lo referente a los barrios, solo esperamos que esta moción no sea otra vaca no millo. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Catalán. Turno para o Goberno, señora Díaz. Grazas, señora alcaldesa. Moi bo día a todas as persoas presentes e aquelas que nos siguen por streaming. O noso grupo vai votar favorablemente a esta moción porque, por suposto, compartimos ese obxectivo de seguir mellorando a calidade de vida das persoas da veciñanza do sector 7, de Someso, Arrañas e de toda a cidade, como non. Agora ben, hai que deixar claro que boa parte desas actuacións das que están a falar se están acometendo xa, son parte do traballo deste goberno municipal. Escoitando as súas intervencións, parece que estamos a falar dun barrio abandonado e está moi lonxe da realidade. Hai demandas pendentes, sí, por suposto, como en todos os barrios, pero estánse a facer moitísimas actuacións de mantemento e de investimento. Moi lonxe, como digo, que non encaixan con ese discurso catastrofista do Grupo do Partido Popular. No ámbito da mobilidade e da seguridade viaria, por exemplo, xa existen dispositivos específicos para esa xestión do tráfico cando hai eventos que se celebran no Coliseum ou en Expo Coruña. Hai presencia policial e eses dispositivos están adaptados especificamente a cada un dos eventos, porque os eventos son diferentes entre sí, e por iso, cando é necesario, fanse as melloras, as melloras con respecto a ese reforzo da mobilidade e da policía. Nos últimos meses executáronse precisamente accións concretas para mellorar a mobilidade e a ordenación do tráfico con respecto ao cambio de sentidos de circulación e sinalización na rúa José Vázquez Rozas para mellorar eses accesos ao Coliseum e tamén actuacións para a mellora da seguridade viaria en Agustín Díaz, na Praza Agustín Díaz, na rúa Joaquín Martín Martínez e na rúa Aurelio Aguirre Galarraga. Compre sinalar tamén con respecto á sinalización vertical e horizontal que con respecto ás incidencias que temos no IRIS están todas solventadas actualmente, todas resoltas, non hai incidencias con respecto á sinalización. Con respecto á conectividade peonil, por suposto, compartimos a necesidade de mellorar esas conexións de viandantes. A conexión con Mato Grande, na realidade que xa existe, pero concordamos en que todo o que se poda mellorar, pois adiante. E por iso é o que lle temos solicitado ao Ministerio para que mellore esa conexión peonil con Mato Grande, aproveitando a ampliación da Avenida Alfonso Molina e as actuacións complementarias. Seguimos impulsando tamén actuacións propias como a humanización da Avenida de Glasgow para mellorar mobilidade peonil e integración urbana desta contorna que se está a estudar e desenvolver neste momento. E con respecto á limpeza, segundo me indican desde Medio Ambiente, o barrio dispón dun nivel 4 de limpeza con servizos diarios e reforzos específicos durante estes eventos dos que estamos a falar. E con respecto ao mantemento de zonas verdes, pois o mismo, existen uns programas periódicos adaptados a cada un dos distintos espazos verdes que temos no barrio. Falaban tamén da apertura dun centro de saúde nunha das mocións, corresponde á Xunta, polo tanto, esa creación, esa planificación dos equipamentos sanitarios non depende de nós, pero, por suposto, non temos ningún inconveniente en trasladar esta necesidade. Para rematar, quero destacar que este barrio non só recibe mantemento, que é o que estamos a falar agora mesmo, senón, o que é máis importante, investimento. Vimos de inaugurar un novo parque infantil, zona de esparexemento, zona de estancia, precisamente no lugar de Someso. Aí tamén se asfaltou un acceso ás poucas casas dese ámbito para facilitar a chegada dos vehículos de emerxencias e tamén creouse unha nova área municipal de autocaravanas que supón unha actuación para ordenar
os usos do espazo público e dotar o barrio dun novo equipamento. Por todo isto, como digo, compartimos os obxectivos da moción, votamos a favor, pero deixando sempre constancia de que estas cuestións non son promesas de futuro, non son actuacións que digamos que imos facer, sino que estamos a executar. Este goberno municipal está nos barrios e está actuando. Grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Ben, non aceptando o propoñente a emenda do Grupo Popular, votarase en primeiro lugar esta emenda de resulta... Sí. Simplemente podería unha aclaración ao señor secretario do Pleno. Eu entendo que si nos, que ao ser unha emenda de engádega, si se aproba a emenda de engádega a pesar da nosa abstención, o que se fai é aprobar a nosa moción máis a emenda, pero non se sustitúe en ningún caso a nosa moción. Non intégrase, digamos, a emenda no texto, pero hai unha única votación. Si prospera, que todo apunta que sí, pois xa queda aprobada a moción coa engádega do Grupo Popular. Votos a favor? Perdón, o que supón é que o grupo se abstén respecto á súa propia emenda. Realmente, dado o resultado. Non. Os que votan a favor da súa emenda e o PP, o BNG vai se abster. Polo tanto, nos ímonos abster tamén. Vale. 12, pero... Ben, perfecto. Facía outras contas, vale. Non é que eu sexa así vidente, pero bueno, todo apuntaba a que vai prosperar. Votos a favor da enmenda do PP. Que hacéis? 15, vale. Pois ya está, ala. Perdón, teño que rematar. 15. Votos en contra. Abstencións. Pois xa está. Aprobada. Como solo se vota unha vez? Bueno, claro, sí. Claro. Ai, con lo bien que íbamos. Vamos a ver. Escoiten, garden silencio. Garden silencio. Sí, a ver, garden silencio. Vamos a ver. Un momento, por favor. Garden silencios. Un momento. Madre mía, o sea, que la liada hoy sea... vamos a ver. Cando hai unha moción e se presenta unha enmenda, se o propoñente... Garden silencio, señores do Goberno. Se o propoñente non acepta, vótase a enmenda. Vale? Se esa enmenda prospera, xa está. Que foi o que fixemos. Decir, non aceptada a enmenda, votamos a enmenda. Votos a favor, 15. Votos en contra, ningún. Abstencións, o resto. Polo tanto, prospera a enmenda e queda así. Cal é a dúbida? Se me permite, señora alcaldesa, dúbida non hai ningunha. O que debe de quedar claro que cando é unha emenda de engádega, aínda que se vote a emenda, o que se está aprobando é a totalidade. Polo tanto, os grupos que están a favor da moción votarán a moción ou se absterán ou están en contra. Se o grupo propoñente da moción se abstén na súa moción, é unha decisión do grupo. É unha decisión deles, pero abstéñense non na emenda, abstéñense na emenda que leva consigo votar tamén a súa moción, para que quede claro. Sí, é que non estamos votando a emenda sola, porque ao ser unha emenda de engádega, sino que me correxa o secretario... Iso é exactamente o que eu tratei de explicar. Claro, creo que é elemental. É dicir, estamos votando a emenda máis o texto do BNG. Vale? Votamos a emenda e o texto do BNG. Máis a emenda do PP e o texto do BNG. Esa é a votación que facemos. Se o que presenta a moción se abstén sobre a súa moción, é unha decisión do BNG, que ninguén de nós debe de entrar, bueno, penso eu, non debe de entrar ni salir. Pero o que votamos é a única vez, non votamos a emenda. Votamos a emenda e o texto da moción. E, insisto, e se non é así, que me corrixa o secretario. Señora Beira, peche o micro, señor Laje. Bueno, señor Laje, peche o micro. Que o peche, non que o baixe, que o apague. Vale. Señora Beira.
Vamos a ver, a mí isto xa me empezou a dar un pouco de vergonza allea que despois de non sei cuántos anos esteamos aínda falando deste tema e que non se modificase o regulamento, vale, para aclarar esta cuestión. Eso por unha parte. Pola outra, o propoñente da moción terá dereito a decidir se quere, se non quere a emenda, se quere absterse na emenda porque non sabe o que van facer o resto dos grupos e, polo tanto, se abstén na emenda. Se logo prospera a emenda con tal, pois xa está. É dicir, que eu creo que aquí ninguén se ten que meter se unha cousa ou outra. O que se vota é a emenda e o grupo non sabe se a emenda vai prosperar. Polo tanto, toma a decisión que lle dá a gana para ver se lle dá adiante ou non a emenda. Punto e acabouse. Alguén máis quere falar deste asunto? Entendemos. Podemos ir á seguinte moción, se non lles importa. Todos os grupos están de acordo con o resultado da votación, pois correcto. Eu creo que todos estamos de acordo con todos, con la jurisprudencia precedente, con a moción e co apoio ao sector 7. Sí, vale. Terceira moción, algo máis por aí? Pola bancada popular, señores da primeira fila, queren nada. Continuamos. Moción sobre a área metropolitana. Atención que hai dúas enmendas. Unha do PP de substitución e outra de engádega do Partido Socialista. Pode sair, señor San Claudio. Señora Beira, ten a palabra. Bueno, vostede entendo que intenta decirnos que o BNG acredita nas áreas metropolitanas. Entendo que esa é a posición que ten. E falou do escepticismo. Bueno, eu creo que a alcaldesa o que ten falado é en termos realistas. É dicir, polo menos dende aquí non temos a capacidade de crear a área metropolitana. O que temos é a capacidade de poder presentar unha iniciativa, que ese é o compromiso. Creo que ese compromiso sabe que está establecido. Podemos adoptar aquí un compromiso de ter unha proposta, un borrador, un texto antes de que remate o ano 2025. Creo que o podemos articular a través da comisión correspondente. Isto foi o que nos contestou o señor Laje, o que lle contestou o meu compañeiro Francisco Jorquera, no pleno de maio de 2025. Hai un ano e un mes exactamente. E, claro, falábanos vostedes de realismo, de que a alcaldesa opera dentro do realismo sobre a área metropolitana. De realismo imos falar hoxe desde o BNG, porque a Coruña real non remata nos límites do termo municipal. Milleiros de persoas residentes, estudantes, nos concellos da nosa contorna veñen diariamente á cidade e o mesmo ocorre á inversa. As grandes infraestructuras que dan servizo á cidade están situadas fora dela, importantes polígonos industriais, o porto exterior de Arteixo, o aeroporto en Culleredo, o encoro en Abegondo, etc. etc. Polo tanto, para deseñar a Coruña do futuro, atendendo tamén a Coruña do presente, é necesario que contemos cunha ferramenta que articule o que xa é a realidade de milleiros e milleiras de coruñesas e coruñeses, de milleiros de persoas dos concellos da nosa contorna. Unha ferramenta que contribúa a resolver moitos problemas da área e a prestar servizos de maneira conxunta, o que pode, sen dúbida, contribuir a unha xestión máis eficiente. Podemos concertar políticas de transporte, de mobilidade, de servizo de recollida e tratamento do lixo, de xestión do ciclo da auga, de planificación urbanística, de ordenación do territorio ou de promoción turística. Podemos xerar unha nova realidade administrativa cunha enorme potencia en poboación, actividade económica e social que permitiría, sen dúbida, unha mellor xestión dos servizos públicos. A nós o que nos chama a atención é que o Goberno local, a comezos do pasado mandato, en concreto, en outubro de 2019, no pleno ordinario, na parte resolutiva do pleno, incoase o procedemento para crear a área metropolitana da Coruña e que lle fixese a encomenda á Comisión Especial da Área Metropolitana para elaborar a correspondente proposta de anteproxecto de lei para o seu traspaso a traslado á Xunta de Galiza e ao Parlamento de Galiza antes de setembro de 2020. Eso foi o que vostedes acordaron en 2019, pero que este grupo municipal ten insistido reiteradamente na necesidade de creala. E por eso somos escépticas. Éramos escépticas en maio de 2025 e somolo agora. Por iso, hoxe traemos unha moción
insistindo na necesidade disto, pero sendo escépticas. A verdade é que sendo escépticas. Porque nós o que creemos realmente, políticamente, é que se pode liderar e impulsar a área metropolitana da Coruña desde a cidade da Coruña e que hai que convocar a Comisión Especial da Área Metropolitana para acordar un calendario de traballo e manter as conversas necesarias cos concellos da área metropolitana e redactar a proposta de anteproxecto de lei. O Partido Popular fainos unha mente que a verdade creemos que non nos achega absolutamente nada, porque esas conversas que piden na súa emenda xa están no espírito da nosa moción. Xa estamos dicindo que hai que ter conversas co resto da área metropolitana, da contorna da nosa cidade. E o Partido Socialista traenos, perdón, só vou falar da emenda, traenos unha emenda que nos volve colocar outro calendario. Bueno, pois ata aí podemos estar de acordo, pero fala de facer un estudo técnico. É dicir, encargar un estudio. Desde outubro de 2019 ata agora non tiveron tempo para encargar un estudio. E o que se fixo antes de 2019, que xa houve estudios, que vamos facer con eles? Vámonos tirar ao lixo. Digo eu que poderán servir de base para ir facendo algo. Desde logo, o que queremos é camiñar cara a creación da área metropolitana, aprender do que fallaron as outras áreas metropolitanas e aprender daqueles acertos que houbo non só no Estado español, sino alén das nosas fronteiras, como, por exemplo, aquí moi cerquiña, o Porto. Desde logo, podemos camiñar cara a creación e aí está o compromiso do BNG a ver o que fai o Partido Socialista. Moitas grazas, señora Beira. Turno do Partido Popular, señor Rodríguez. Bo día a todos. Bueno, o primeiro é, porque non tivemos ocasión de facelo, agradecer o apoio de 3 concelleiros do Goberno a nosa emenda na pasada moción, incluído o seu voceiro, así que, bueno, pois está ben agradecelo. Xa entrando no tema. Vai xa un cuarto deste século XXI, e a organización territorial do século XXI, señora Beira, non vai de crear estruturas administrativas, vai de gobernar áreas funcionais. As áreas urbanas modernas son eficientes e competitivas non por ter constituída unha entidade supramunicipal. Son eficientes e competitivas porque ofrecen solucións coordinadas a problemáticas comuns. A cuestión, polo tanto, non é que órgano queremos crear, senón que retos comuns queremos resolver, con quen e con que estrategia e obxectivos medibles. E as experiencias de éxito en Europa non empezan por engordar a administración, empezan por unha senda compartida, que non ten por que ser común a todos os concellos, en materias que incluso van máis alá das previstas para as áreas metropolitanas tradicionais, como poden ser vivenda accesible, mobilidade integrada, xestión de infraestructuras, promoción estratégica, innovación e digitalización ou transición enerxética e adaptación climática. Dende logo, por onde non empezan é construindo a casa polo tellado, que en definitiva é o que propón a súa moción. Non cometamos os erros de experiencias fracasadas, como poden ser Vigo ou Valencia. Primeiro, hai que acadar unha visión común e logo decidir cal é o modelo de gobernanza que precisa. O verdadeiro liderado metropolitano demóstrase cunha estrategia e non con meras declaracións de intencións unha vez cada 4 anos cando se achegan as eleccións. Non fixeron nada en 7 anos. E como socios non lle sirve de excusa que o incluíran no acordo de investidura ou nos seus pactos orzamentarios. Vostedes son responsables do cumprimento do que asinaron para facer e para manter a señora Rei como alcaldesa. Por certo, señora Beira, non lle quedan plenos de abondo neste mandato para traer aquí todos os incumprimentos da señora Rei cos que vostedes tragaron, aínda que hoxe tiveran un repetido ataque de dignidade, aínda que vayan a terminar rachando coa señora Rei porque non lles vai rentar ir ás eleccións da súa man. Pero é un grave erro confundir a realidade territorial, que é un feito incontestable, coa estrutura administrativa, que é unha opción entre varias. E queremos que quede ben claro. Por suposto, estamos a favor da cooperación metropolitana, pero non a favor de empezar creando unha sorte de oficina das artes metropolitanas que a día de hoxe serviría únicamente para colocar ao irmán de alguén sen antes sequera ter debatido, negociado e consensuado con absolutamente ninguén o proxecto compartido a construir e a forma de construílo. Botamos en falta unha estrategia metropolitana propia deste século, pero para iso hai que ter vontade política e o liderado do que a día de hoxe esta cidade carece. E disto vai esta moción, de tentar tapar unha clamorosa ausencia de vontade e de liderado. Non o ten vostede, señora Beira, que aspira dende lonxe a se converter na primeira das perdedoras dentro dun ano, coa calculadora na man, e, por suposto, non o ten a señora Rei, que a día de hoxe xa non está para liderar prácticamente nada. Non é capaz de liderar da Ponte da Pasaxe para aquí, vai liderar da Ponte da Pasaxe para lá.
nin hai liderado, nin hai xestión. E crear unha nova estrutura administrativa non vai poder disimulalo. Non vai converternos novamente en sede mundial, nin vai mellorar os datos que nos fan líderes en inseguridade, nin tampouco vai mellorar a peor xestión económica da historia da cidade, que ten ao Concello técnicamente quebrado cun déficit de 12 millóns no ano 2025 e unha previsión de 21 millóns para o ano 2026. Sí, tamén co seu voto a favor. De aí a nosa emenda, fagamos política metropolitana, pero de verdade, non de postureo, con feitos, non con fotos, aínda que con vostedes isto semella prácticamente imposible. En definitiva, para que todos o entendan, área así, pero non así. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno para o Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Hoxe falamos dunha cuestión que trascende os límites administrativos do noso municipio e que ten que ver co futuro de máis de 400.000 persoas. A construción dunha verdadeira gobernanza metropolitana para a Coruña e a súa comarca. Bueno, falábase aquí por parte do voceiro do BNG, do Partido Popular, sobre o que funciona e o que non funciona. En Galicia, no ano 12, aprobouse unha lei da área metropolitana de Vigo e nunca máis se volveu a saber absolutamente nada. Fíxose de forma unilateral, cos votos do Partido Popular, única e exclusivamente no Parlamento de Galicia, e evidentemente ten razón, foi un fracaso absoluto. Non hai que empezar a casa polo tellado, non, pero o Concello da Coruña xa ten dado pasos importantes. Hoxe por hoxe, a cidade da Coruña é a cidade metropolitana. Nos ocupamos das políticas de ciclo da auga e en Malsa é hoxe a empresa municipal 100% titularidade do Concello que provee de auga aos concellos limítrofes. A Edar Bens é un exemplo onde participan os concellos da área dunha empresa da que a maioría, como non pode ser de outro xeito, é do Concello da Coruña. É unha experiencia metropolitana? Sí. A tarefa que desenvolve en Malsa con respecto aos concellos limítrofes é un exemplo a acción de Malsa na área metropolitana? Tamén. Liderado polo Concello da Coruña? Por suposto. Donde se tratan os residuos da área metropolitana? Na planta de tratamento da Coruña. É dicir, ciclo da auga, tratamento de residuos. Pois, quen lidera é o Concello da Coruña. Que estamos diante dunha realidade metropolitana? Evidentemente. Existe unha realidade metropolitana que non entende de límites xeográficos. Isto non vai de leiriñas, vai de entender esa mobilidade. E, desde logo, o Concello lidera dando respostas e con exemplos e cun exercicio evidente a través de empresas municipales que lle dan servicios á área. E despois hai outras cousas que non son competencia exclusivamente do Concello, onde hai outras administracións. O que hai que preguntarse é se esas administracións están dispostas a ceder competencias. As áreas metropolitanas en España, creo que só hai unha que sea exemplo de gobernanza e de resolver problemas, que se chama Área Metropolitana de Barcelona. Eu non sei o que coñecen ou o que deixan de coñecer. Este é un asunto ao que eu personalmente lle teño dedicado bastantes horas e o que lles podo decir é que a decisión do Concello da Coruña de liderar a Área Metropolitana da Coruña é unha decisión firme, pero ten que ser unha política compartida co conxunto de concellos da área metropolitana. Non ten que ser unha imposición, ten que ser unha actuación por cooperación. Por cooperación. A acción por cooperación leva consigo que hoxe lles adiante que durante o mes de xullo se convocará por parte da Alcaldía para poñer as bases que impulsen as políticas metropolitanas, empezando por definir si se quere unha lei que regule unha área metropolitana. Nós defendemos que se comence por un consorcio de transportes metropolitano, entre outras cousas, porque a mobilidade é hoxe
xunto coa vivenda, o principal problema que teñen que afrontar 430.000 persoas, donde, remato, a Xunta sigue mirando cara a outro lado e, desde logo, donde se necesita unha posición conxunta. Polo tanto, en xullo, a Alcaldía da Coruña convocará os concellos da área e daremos o primeiro paso nesa línea imprescindible. Os cidadáns están esperando respostas. O seguinte é esperar que a Xunta entenda que isto non vai de botarlle a culpa aos concellos. Vai de que se teñen competencias que as exerzan. Teñen a man tendida por parte do Goberno Municipal. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, atentos. Hai unha emenda de sustitución do Grupo Popular. Señora Beira, como propoñente, acepta esta emenda? Non. Hai unha emenda de engádega do Grupo Socialista. Acepta esta emenda? Falei co voceiro do Partido Socialista, aceptamos o punto 4, o sea, sería como unha transacción. Ben, incorporamos o punto 4 da emenda do PSDG á moción. E quedaría a emenda de sustitución do PP. Votaremos, en primeiro lugar, a emenda do PP. De non prosperar, votamos a moción xa co punto ese engadido. Sí? Veña. Sí, xa sei. Votos a favor da emenda do PP. Grazas. Votos en contra da emenda do PP. Decae. Votos a favor da moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Aprobada. Perfecto. Pasamos ás mocións do Grupo do Partido Popular. A primeira delas é sobre reparacións en centros públicos de ensinanza, recintos culturais e instalacións deportivas. Señora Fariñas, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos los presentes y los que están siguiendo este pleno por streaming. El presupuesto municipal es la herramienta fundamental para la planificación y gestión de los recursos públicos y su ejecución garantiza la prestación de los servicios que requieren los ciudadanos. En el presupuesto del año 2025, el Gobierno municipal destina diversas partidas presupuestarias al mantenimiento y mejora de los centros educativos, instalaciones deportivas y recintos culturales de titularidad municipal. Sin embargo, estas partidas no se han ejecutado. Para el mantenimiento y obras en centros educativos se recogen en el presupuesto definitivo un total de 2.900.000 euros y no se ejecutan 1.445.000, es decir, un 50%. Para nuevas instalaciones deportivas y rehabilitación de las existentes se recogen en el presupuesto definitivo 8.750.000 euros y no se ejecutan 8.260.000 euros. Es decir, un 94,4% queda sin ejecutar. Para reparación de recintos culturales se recogen en el presupuesto 1.100.000 euros y no se ejecutan 927.500, un 84,31%. Resumiendo, de 13 millones de euros presupuestados no se ejecutan 10,5 millones. Estamos hablando de un 80,77% sin ejecutar. La no ejecución de partidas es realmente preocupante porque no se están atendiendo a las necesidades de los citados centros y recintos deportivos, culturales y educativos, que, como ya hemos manifestado en distintas mociones anteriormente presentadas en el Pleno municipal y todas ellas aprobadas, si no se llevan a cabo, derivan en intervenciones más costosas y luego balones fuera, es competencia de la Xunta. Estos centros comunican las incidencias sin saber cuándo se van a resolver, por lo que se necesita que exista un mecanismo de control y seguimiento. Vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Colegio Ciudad de Bella. Y si a esto añadimos contratos de mantenimiento y concesiones caducadas, consecuencia también de la gestión de este Gobierno local, nos encontramos con instalaciones deportivas cada vez más deterioradas que empeoran los servicios ofrecidos. En este momento vemos lo que está ocurriendo en el Centro Deportivo de San Diego. En enero del año 2025, la alcaldesa anuncia que habrá un plan de reforma de edificios especiales como la Domus. Y, un año y medio después, nada ha cambiado. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción e insta
al Gobierno municipal a, primero, presentar un informe en el que detallen todas las actuaciones previstas en los presupuestos del año 2025, así como el porcentaje de ejecución de cada una de ellas y la justificación de las que no se han llevado a cabo. Segundo, presentar una previsión para el ejercicio 2026, detallando cada actuación, plazo de ejecución e importe asignado. Tercero, realizar un seguimiento de la ejecución del presupuesto para estas actuaciones del ejercicio 2026 e informar de forma periódica a los demás grupos municipales. Cuarto, licitar y adjudicar todos los contratos pendientes relacionados con centros educativos, instalaciones deportivas y recintos culturales para garantizar la adecuada prestación de servicios. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Fariñas. A esta moción hai dúas enmendas de engádega, unha do grupo do BNG e outra do Grupo Socialista. Acepta algunha delas? As dúas rexeita? La del Grupo Socialista sí, la vamos a aceptar. Y la del BNG vamos a hacer la siguiente puntualización. Están reclamando, dicen que se reclama a la Xunta de Galicia una deuda histórica de 5 millones de euros, pero vemos que las cuentas del consorcio están aprobadas y no. Bien, no la acepta. Vale. Bueno, pero quede constancia que el tema... Entendo o motivo. Lo que insta también el Grupo del BNG a la Xunta de Galicia, si estamos de acuerdo en todo lo que tiene relación con educación, que para nosotros es lo más importante en este momento. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Fariñas. Turno para o BNG. Señor Jorquera. Grazas. Comezo anunciando que imos votar a favor desta moción. Quero lembrar que a moción alude aos orzamentos de 2025, que nas últimas semanas están sendo obxecto de controversia. Uns orzamentos que tiveron o voto en contra do BNG e da maioría do Pleno, e que saíron adiante, poderíamos dicir, pola porta de atrás. A alcaldesa someteuse a unha cuestión de confianza vencellada aos orzamentos e, pese a que perdeu a cuestión de confianza, os orzamentos finalmente saíron adiante ao non presentarse unha moción de censura. Mais, alén diso, os orzamentos están para executarse. Somos críticos co grau de execución deses orzamentos, pese a que neste pleno temos asistido moitas veces, dito sexa con todo o respeto, o que poderíamos denominar diálogo de ollomois. O PP poñendo o berro no ceo polo baixo grau de execución en investimentos en termos porcentuais e polo que se deixou de executar en termos absolutos, e o PSOE sacando peito polo que se executou en termos absolutos en comparanza co executado por gobernos anteriores ou en comparanza con outros concellos. Mais alén destes xogos dialécticos, somos críticos co grau de execución dos orzamentos, en particular no que se refire ás partidas destinadas a centros públicos de ensino, recintos culturais e instalacións deportivas. Moitas veces temos denunciado que se fantasea con grandes investimentos en novos recintos ou con grandes ampliacións dos existentes, mentre se desatende o mantemento dos colexios e das instalacións culturais e deportivas existentes na nosa cidade. Que acontece, señoras e señores do PP? Que farían ben en manter esa mesma pulsión reivindicativa a hora de exixir a Xunta de Galiza que cumpra os seus compromisos e exerza as súas competencias. Porque os problemas de moitos colexios non son só froito de déficits de mantemento. Hai problemas estruturais e moitos necesitan reformas e iso é competencia da Xunta de Galiza, que é a administración titular dos centros educativos. Como presentan moitas deficiencias os complexos deportivos de Elviña, a Sardiñeira e a Graón, dos que a Xunta é titular. E, ademais, houbo que agardar anos en que se resolvese a licitación para a xestión e explotación destes recintos mentre se seguían deteriorando. Do mesmo xeito que temos institucións culturais de referencia, como a Orquestra Sinfónica de Galiza, que padece un problema crónico de financiamento, porque a Xunta de Galiza incumpriu sistemáticamente os compromisos que ela mesma adquiriu. A débeda acumulada co consorcio para a promoción da música xa supera os 5 millóns de euros, pois en 2004 a Xunta se comprometeu a unha aportación anual mínima de 3 millóns de euros para contribuir ao financiamento da orquestra, e este compromiso, desde que o PP retornou ao goberno da Xunta, convertiuse en auga de borrallas. Estas son as razóns que fundamentan a emenda de adición presentada polo BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera.
non sei se alguén quere facer in voce unha emenda a mantemento das madeiras do Salón de Plenos. Caeu un listón e é do escano do señor Rodríguez, pero da parte de diante. Grazas. Si me dá a madera, pois xa, bueno, dá igual. Ben, pois continuamos polo Goberno, polo Grupo Socialista, o señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, creo que é unha boa ocasión, non, para deixar claro que a solvencia económica do Concello vai a permitir seguir executando os investimentos previstos nos barrios e manter e mellorar os servicios á cidadanía. Por certo, sin ter que aplicar ningún tipo de medida de axuste frente a aqueles que, pois, anunciaban a apocalipse, non? Recordo algunhas declaracións de prensa dos responsables do Partido Popular co exemplo clarísimo dicindo que un equipamento para Monte Alto como o Parque do Vixía non se ia a poder facer porque o Concello estaba en bancarrota. Pois, en fin, como teñan o mismo rigor a hora de falar do resto dos asuntos, creo que quedan perfectamente retratados. O Concello ten solvencia económica, ten dos millores datos que se pode dar un período medio de pago a provedores ao redor dos 20 días, mes tras mes, saúde financiera, previsión de maiores ingresos e previsión de seguir aplicando o plan de barrios. Nese sentido, creo que non é menor destacar que hoxe podo anunciarlles que o Concello xa leva mobilizados máis de 76 millóns de euros do plan de barrios 2025-2027. Concretamente, eso supón o 61% do plan, cando aínda quedan 10 meses desta primeira fase. A seguinte fase comeza no 27-28. Pero claro, aquí se fixeron unha serie de referencias a investimentos educativos, culturales, deportivos. Os investimentos en obras da Xunta de Galicia na rede de colexios públicos desta cidade ascendeu a 138.716 euros. Os investimentos do Concello da Coruña, con ningunha competencia en materia de educación, máis alá de cuestións puramente dedicadas ao mantemento, só nunha anualidade 1.756.922. Que máis fixemos? Dedicar máis de 700.000 euros ao mantemento dos centros educativos, atendendo 2.455 incidencias. Por certo, ocupándonos tamén da sardinería dos centros educativos, adicando máis de 158.000 euros, executando máis do 100%, é dicir, poñendo máis recursos incluso dos que estaban previstos. Co cal, os que veñen a falar aquí de inexecución, o que teñen é que saber ler os datos. Señora Fariñas, creo que vostede fixo unha intervención moi constructiva, pero entenderá, cando a Xunta de Galicia ten a posición que ten, nos que demandamos un plan integral de millora dos centros educativos da rede pública da Coruña, non para que sea máis que ninguén, pero para que os nosos centros educativos, cando menos, teñan unhas instalacións dignas, igual que hai noutros concellos. E o que vemos é que desde fai moitos anos o goberno autonómico pois ten discriminado a esta cidade. Pero poderíamos falar de actuacións, de moitas, tamén no terreno cultural, no dos centros cívicos ou das instalacións deportivas, que ben farían se empezaran por ocuparse daquelas instalacións que teñen na cidade, que teñen, nalgúns casos, un aspecto lamentable e as condicións son moi mellorables. Por iso, o que facemos, e remato, é unha proposta constructiva. E, tendo en conta que a nosa emenda ten bastantes coincidencias coa do Bloque Nacionalista Galego, o que proporíamos, se nos lo permite a Presidencia, é unha transaccional que eu, o que entendo, señora Fariñas, é que, se me permiten
dar lectura á proposta, creo que facilitaría que todos podamos coincidir nesa necesidade de que a Xunta de Galicia se ocupe dos centros desta cidade e atenda as demandas históricas. Creo que o problema que vostede suscitaba quedaría resolto ca transaccional e se estaban dispostos a aceptar a emenda, se a Presidencia me permite, leería con moita brevidade a proposta de emenda transaccional. Engadir a parte dispositiva da moción os seguintes puntos, exixir así mesmo a Xunta de Galicia que en exercicio das súas competencias as seguintes actuacións no relativo aos centros públicos educativos da cidade, acometer as reformas e reparacións estruturais necesarias que corrixan o estado de deterioración de moitos centros, restituir as prazas do profesorado eliminadas e dotar os centros da cidade dos recursos docentes necesarios e, nese sentido, no relativo ao ámbito cultural, saldar a débeda acumulada, a elaboración durante o ano 2026 dun plan integral de millora da rede de centros públicos da cidade da Coruña que incluiría as obras de reforma, reparación estrutural e eficiencia enerxética necesaria para que os centros educativos da cidade teñan instalacións dignas para o alumnado e o profesorado. A dotación do profesorado no curso 26-27 nos centros educativos públicos que resolva a disminución do personal docente en especialidades co obxecto de garantir unha educación universal e inclusiva, a realización no 2026 e 27 dun programa plurianual de investimentos culturais na cidade que permita mellorar os equipamentos actuais e saldar a débeda histórica sobre o financiamento da Orquesta Sinfónica de Galicia e establecer máis fondos dirixidos a mellorar os centros deportivos que son titularidade da Xunta co obxecto de corrixir deficiencias e mellorar as instalacións actuais. Eso sumaríase á moción que se presentan vostedes e, polo tanto, poderíamos votar todos a favor. Eu creo que é unha posición constructiva en la que todos nos poderíamos ver reflexados. Ben, señora Fariñas, non sei se captou algunha das 27 cousas que dixo rapidamente o voceiro do Partido Socialista. Aceptaría esa transacción para incorporala? Sí? Sí. Perfecto. Pois daquela votamos unha única vez. Agradecería logo que logo me la pase el señor voceiro, o texto íntegro. Gracias. Sí, era lo que iba a decir, que imprima y lo envía a Secretaría. Votos a favor. Ben, pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos á segunda moción presentada polo Grupo Popular, non hai enmendas, relativa a axudas para accesibilidade e rehabilitación. Que vai a... Señora López, ten a palabra. Pode sair, señor Vázquez. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Traemos hoxe aquí unha moción na que falamos de cousas realmente importantes. Falamos de accesibilidade, falamos de rehabilitación dos edificios, falamos da rexeneración dos barrios. En definitiva, do que falamos é do dereito que teñen as persoas a vivir con dignidade. Miren, 20.000 vivendas na cidade da Coruña non teñen ascensor. 32.000 vivendas na cidade da Coruña precisan de obras para ser accesibles. O 40% dos fogares de baixos ingresos nesta cidade non teñen ascensor fronte ao 10% dos fogares con ingresos altos. E, ademais, a metade dos edificios teñen máis de 50 anos. Por iso, consideramos alarmante, consideramos preocupante que, mentres o Goberno municipal fai anuncios de partidas orzamentarias millonarias, a realidade da súa execución sexa prácticamente inexistente. Do 1,17 millóns de euros que tiñan vostedes asignados para axudas para instalar ascensores nos edificios, non gastaron ningún euro. Dos 2 millóns de euros que tiñan vostedes asignados para axudas para a rehabilitación de edificios, gastaron vostedes somente 121.000 euros, é dicir, o 7%. E dos 5 millóns de euros que tiñan vostedes asignados para a rexeneración dos barrios, gastaron vostedes a exigua cantidade de 21.000 euros. É dicir, máis de 8 millóns de euros que eran destinados para cubrir necesidades de familias, comunidades e barrios quedaron pechados nun caixón. E isto trae consecuencias. Falamos de persoas pechadas, encerradas e prisioneiras nos seus domicilios, aisladas e excluídas, fundamentalmente persoas con discapacidade, persoas maiores, mulleres maiores en moitos casos. Falamos de comunidades de veciños que levan anos esperando por solucións, que teñen que facer obras imprescindibles e non poden afrontalas por falla de cartos. Falamos de barrios que requiren de actuacións
inminentes e que perderon a oportunidade de modernizarse. Porque unha cousa é a falla de recursos e outra cousa moi diferente é a falla de capacidade para xestionar estes recursos. Porque realmente é relativamente sinxelo facer anuncios de inversións e de investimentos. O difícil é poder executalos. E o grau tan baixo de execución de orzamentos que vostedes amosan pon de manifesto a incapacidade deste goberno municipal para transformar os seus compromisos orzamentarios en solucións reais. Miren, dende o noso grupo municipal entendemos que dende toda a veciñanza da Coruña estamos fartos de anuncios, fartos de titulares. Queremos que nos expliquen que é o que está pasando, que é o que está fallando, cales son os obstáculos administrativos e o que os hai que fan que vostedes executen tan pouco. E pedimos tamén medidas concretas para que as axudas cheguen a quen máis o necesita. Pedimos transparencia. Pedimos un plan municipal de choque para actuar nos edificios con maiores problemas de accesibilidade. Pedimos convocatorias estables e previsibles. Pedimos simplificar trámites, flexibilizar requisitos que hoxe deixan fora moitos edificios. Pedimos crear unha oficina municipal que acompañe e asesore a veciñanza durante todo o proceso. En definitiva, o que queremos é que o goberno municipal pase das palabras aos feitos. E o corolario de todo isto, cal é? Que é necesario seguir pelexando pola accesibilidade. A accesibilidade non é un luxo. Loitar pola accesibilidade non é postureo, señoras e señoras do Partido Socialista. Loitar pola accesibilidade é loitar por unha vida digna, con liberdade, en igualdade de oportunidades para todos. Queda claro? E a rexeneración dos edificios e a rexeneración dos barrios non poden quedar en papéis esquecidos, cando hai tantas necesidades nas rúas, e nas calles e nos edificios. Por iso esperamos que todos apoien esta moción, porque queremos que os tempos son chegados para que este goberno actúe xa dunha vez e cumpra cos compromisos adquiridos cos coruñeses e as coruñesas. Mais nada pola nosa banda, moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Turno do BNG, señora Beira. Sí, señora López, efectivamente. Os tempos son chegados. Imos votar a favor da súa moción. A nos chámanos moito atención que algunhas destas cuestións non se tivesen posto como condición para sacar adiante algunhas ordenanzas precisamente sobre rehabilitación. Desde logo estamos a favor de que se flexibilice o máximo, de que as axudas cheguen, de que se coñezan, de que o goberno local, os medios do Concello sirvan para asesorar mesmo as comunidades para poder efectivamente facer que os cartos públicos cheguen ao fin para o que están destinados e, polo tanto, estamos a favor da moción. Desde logo consideramos que hai un problema de accesibilidade nos edificios da nosa cidade, pero non só é a accesibilidade para instalar ascensores, estamos falando de moitas máis cuestións, das barreiras arquitectónicas que hai nos portais, que, por desgraza, non son só cousas de hai 50 anos, tamén de hai menos anos, e, polo tanto, creemos que hai que afrontar esta situación porque é verdade, é un problema para a vida diaria das persoas que, ao final, viven encerradas nas súas casas por falta de cuestións que son realmente básicas. E para nós isto é unha pata fundamental do dereito á vivenda e nós sempre dicimos que a cuestión da rehabilitación e da accesibilidade son patas fundamentais para ter unha vivenda digna. Non só ascensores e eliminación de barreiras arquitectónicas, sino outras reparacións en vivendas, porque moitas veces o que pasa é que efectivamente cando un busca unha vivenda, pois ao final están nun estado calamitoso e hai que, desde logo, promover a rehabilitación de vivenda. Falaba o señor Lorenzo na moción de vivenda que había moitas máis cousas que nos unen que as que nos separan, que sempre usa esa frase que queda fermosa, pero despois está a práctica política, señor Lorenzo, porque o Partido Popular na Coruña impulsou desde 2009 40 vivendas, construiu 40 vivendas en 17
anos. Para unha cidade de 250.000 habitantes onde a vivenda é a prioridade. E a prioridade é o principal problema porque durante 17 anos de goberno non fixeron absolutamente nada. 40 vivendas en 17 anos. O resultado, os problemas de hoxe en día. 2 edificios de rexurbe que están sin tocar. E vostedes seguen no Parlamento galego votando en contra da protección permanente da vivenda protexida. Eu creo que sí que hai algunhas cousas que nos separan, señor Lorenzo. E en materia de vivenda o seu compromiso non é real. Están agora vostedes facendo ou intentando facer algunhas cousas que non fixeron en 17 anos. Nada máis. Moitas grazas, señor Vázquez. Pode pasar. Señor Díaz, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Coincido con todo lo que plantea la señora López en su intervención sobre esta moción, pero en todo caso yo creo que con quien tiene que ponerse de acuerdo con respecto a todo esto que nos ha puesto sobre la mesa hoy y en lo que coincidimos es con su propio grupo municipal, ¿no? Porque, por ejemplo, este gobierno municipal está impulsando las áreas de rehabilitación integral, que son las subvenciones que hemos estado tramitando en este año 25 y 26 en Labañou, en Casas de Franco, en Barrio de las Flores y en Ciudad de Bella Pescadería. Y el otro día sus compañeros del grupo municipal, por ejemplo, han ido allí al grupo de viviendas de María Pita a criticar que se amplíen las aceras precisamente para colocar ascensores en los edificios del grupo María Pita, porque si no, no hay manera humana de colocar ascensores en esos edificios. Con lo cual tienen que ustedes mismos aclarar qué postura quieren. Si queremos la accesibilidad y queremos que todas las viviendas tengan ascensor, que es lo que defendemos desde luego desde el área de urbanismo y rehabilitación, y es lo que queremos, que todo el mundo tiene derecho a poder tener un ascensor y a poder tener una vivienda accesible. Entonces, obras como la que se está realizando en Tomás Fábregas en este momento, en el grupo de viviendas de María Pita, son necesarias y no se pueden modificar. Porque si se modifican el ancho de las aceras o se modifica el proyecto como está configurado, no se podrán hacer accesibles los portales y no se van a poder instalar los necesarios ascensores en esos edificios. Por lo tanto, les pido coherencia y les pido que se pongan de acuerdo entre ustedes para saber lo que defienden. Si defienden que haya una plaza de aparcamiento delante del portal que imposibilita colocar un ascensor o el que se pueda colocar ese ascensor. Porque, como digo, hemos estado tramitando esas subvenciones, hemos estado tramitando obras por valor de 7 millones de euros en los entornos de rehabilitación en el año 25 y 26. Se han subvencionado con fondos del Ministerio de Vivienda y del Ayuntamiento, por cierto, por primera vez sin fondos de la Xunta de Galicia, con 3,5 millones de euros, como digo, estas dos administraciones, subvenciones en ese ámbito, y el histórico que hay en cuanto a las subvenciones municipales está ahí, y creo que he tenido ocasión de contárselo en una reciente moción también relativa a accesibilidad que presentó usted misma. En el año 22 se dieron subvenciones para 826 viviendas, para que tuviesen ascensor 826 viviendas. En el año 23, 375 nuevas viviendas han tenido ascensor con subvenciones municipales y en el año 2024, 790 viviendas han podido tener ascensor gracias a las subvenciones municipales. En total, más de 2.000 viviendas que en 3 años han podido tener ascensor gracias, como digo, a subvenciones municipales que se van a sumar a las que estamos tramitando, como digo, con fondos Next y que, como también le digo y le dije al principio, ustedes mismos están boicoteando, yendo a estas áreas de rehabilitación a decir que no se hagan las obras que van a permitir el que se pueda poner un ascensor en esas comunidades. Por lo tanto, reitero, todo el compromiso de este Gobierno municipal con la accesibilidad, todo el compromiso y el trabajo de la Oficina de Rehabilitación dedicado a que se puedan instalar ascensores, que se pueda mejorar la accesibilidad en las comunidades y, desde luego, todo el compromiso a que se hagan obras en el espacio público que, aunque ustedes consideren que están mal hechas, lo que van a facilitar es el que se pueda hacer accesible un portal y el que se pueda instalar un ascensor en una comunidad que de otra manera no iba a poder instalarlo sin perder superficie de vivienda, porque si no, porque es absolutamente imposible, y como se han instalado en otros barrios, como por ejemplo la Sagrada Familia o el barrio de las Flores. Así que, desde luego, como les dije al principio, votaremos a favor de la moción. Moitas grazas, señor Díaz. Procedemos á votación da moción. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Grupo Popular sobre o 175 aniversario do nacemento de Emilia Pardo Bazán. Señor San Claudio, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Traemos hoy a este pleno una moción que, más allá de cualquier consideración política, apela a una responsabilidad compartida, la de honrar y defender la figura de una coruñesa universal, la figura de doña Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa. El próximo 16 de septiembre se cumplirán 175 años de su nacimiento
Y son pocas las ocasiones en las que una efeméride interpela de forma tan directa al acervo coruñés. Ni que decir tiene que hablar de Emilia Pardo Bazán es hablar de un referente cultural que desde La Coruña ha sido capaz de traspasar toda frontera, poniendo, por tanto, en una posición privilegiada a la ciudad que la vio nacer. Desde esta orilla del Atlántico, desde su Marineda, construida en clásicos como La Tribuna, doña Emilia desarrolló una de las trayectorias intelectuales más brillantes de la historia de la literatura gallega y española, en definitiva, de la literatura en castellano. Entre otras facetas, lo hizo como madre del naturalismo, que alumbraría las últimas décadas del período decimonónico, en especial en la perspectiva iberoamericana. Son, por tanto, escasas las figuras que, como la suya, reúnen en torno a sí los atributos propios de La Coruña, como ciudad liberal, feminista y faro de la vanguardia en la creación. Pero si hoy el Partido Popular propone esta moción, no es únicamente para conmemorar una figura como la suya, sino para poner en valor un legado que permanece vivo, latente en el corazón de la literatura gallega y, por tanto, española. Repito, gallega y, por tanto, española. Con todo, La Coruña tiene el privilegio de custodiar una parte nuclear de esa memoria, la casa de la calle Tabernas, donde vivió Emilia Pardo Bazán. Un espacio de enorme valor simbólico por dos motivos fundamentales. Primero, por ser sede de la Real Academia Galega, fruto de la generosidad y compromiso de los sucesores de la autora con la cultura gallega. Y segundo, puesto que alberga la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, que debe ser el punto neurálgico del conocimiento, investigación y difusión de su obra. Un rol que no puede ser sino potenciado tras la conclusión de las obras de reforma, y ante esto estaremos especialmente atentos. Asimismo, se abre una oportunidad histórica para vincular en la organización de esta efeméride a las distintas instituciones y organizaciones, a nivel local, autonómico y nacional, contando con la valiosa aportación de la Asociación Prolegado de Emilia Pardo Bazán. Y por esa razón, esta moción no puede sino defender y rechazar cualquier apropiación de una figura que nos pertenece a todos los coruñeses, porque la cultura no pertenece a ningún partido. Repito, señores del Bloque Nacionalista Gallego, la cultura no pertenece a ningún partido. Como ya sucedió en septiembre de 2025 con nuestra propuesta para que La Coruña fuese capital europea de la cultura, hoy tendemos al Gobierno municipal la mano, para que con ambición pongamos la figura de Emilia Pardo Bazán por encima de cualquier consideración política. Entonces, y termino ya con aquella propuesta, la señora Rey optó por la vía cortoplacista, por la falta de ambición, por el desprecio, por rechazar el potencial de esta ciudad en su plano cultural, metiendo en un cajón, una vez más, una propuesta aprobada por unanimidad en este pleno. Me pregunto y le pregunto, señora Rey, si votó a favor de ello, ¿cuánto vale su palabra? ¿Qué respeto guarda las resoluciones de este pleno? Sin embargo, hoy el Partido Popular le ofrece una nueva oportunidad. La oportunidad de rendir ese homenaje a doña Emilia Pardo Bazán en el 175 aniversario de su nacimiento. Más nada, muchas gracias. Moitas grazas, señor San Claudio. Turno do BNG, señora Queixas. Moitas grazas, alcaldesa. Señor San Claudio, moitísimas grazas por pensar tanto no BNG para defender esta moción. Desde o BNG adiantamos xa, por suposto, o noso voto favorable a esta moción que lle demanda ao Goberno local implicación na conmemoración institucional da escritora Emilia Pardo Bazán, coincidindo co 175 aniversario do seu nacemento o vindeiro 17 de setembro, e tamén co compromiso, co legado depositado na sede da Real Academia Galega de Acceso Público nunha das súas dependencias, concretamente no primeiro andar, que leva o nome de Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Sentimos, iso sí, tamén yo digo, señor San Claudio, que vostede e o Grupo Municipal do Partido Popular non se lembre de que nese mesmo mes, concretamente o 30 de setembro, a Real Academia Galega cumpre 120 anos. Unha efeméride para nós tamén no BNG moi importante para destacar e poñer en valor. Sentimos que non teñan este acordo
aínda que a verdade é que non nos sorprende en absoluto a vista do negacionismo lingüístico que practican como delegación do Partido Popular madrileño en Galiza a respecto do galego, da lingua propia e oficial do noso país e tamén a respecto da deslealdade habitual que practican coas institucións culturais da cidade e do país. Vostedes están a representar un grupo municipal cómplice, usando as palabras do seu compañeiro na anterior intervención, un grupo municipal cómplice dun Partido Popular que está totalmente determinado a incumprir as leis que aproban, como é a Lei de Normalización Lingüística, por exemplo, e que, además, fan todo o posible por excluir o galego sempre que poden. Non hai máis que ver a redacción desta moción, a súa defensa ou incluso a falta de respeto á hora de dicir o nome da Real Academia Galega, non gallega. Respeten as institucións, por favor. Sorprende tamén que esta preocupación por Emilia Pardo Bazán debe ser que para o Partido Popular é só unha efeméride, unha data para celebrar sin máis, unha celebración dun día. E por que o digo? Pois porque precisamente cando a Real Academia Galega estivo procurando insistentemente un espazo que permitise manter ao público precisamente o fondo da Casa Museo Emilia Pardo Bazán durante o longo tempo que tiña que estar pechada para acometer a rehabilitación integral do edificio que está a piques de rematar e, polo tanto, poder así respetar o elevado volume de visitas turísticas, mas tamén, sobre todo, escolares que ten, a Xunta de Galiza mirou absolutamente para outro lado e non lle importou nada que houbese que pechar todo en caixas e afastalo da cidadanía. É certo que o Concello tampouco, non foron quen de ceder un espazo provisional na cidade para que seguise, insisto, aberta ao público. Confiemos en que as obras de rehabilitación do edificio da Real Academia Galega, custeadas íntegramente polo Goberno do Estado, rematen, como está previsto neste mes de setembro, e poidamos gozar de volta das mellores instalacións para a Real Academia Galega e tamén para a Casa Museo Emilia Pardo Bazán. E se no Partido Popular están verdadeiramente preocupados, fagan por se ocupar tamén de que a Xunta cumpra coas institucións culturais da cidade. Empecen por poñerlle fin a esa débeda millonaria de máis de 5 millóns que ten a Xunta coa Orquestra Sinfónica de Galiza ou por empezar a recuperar dunha vez a conservación e a protección dos murais de Urbano Lugrís, que son ben de interese cultural e propiedade da Xunta de Galiza. E va sendo moita hora de que empezasen a mirar polos murais de Urbano Lugrís, como lle volveu a decir a cidadanía da Coruña nunha nova manifestación o pasado domingo. Ou, por que non, miren tamén por acometer as obras urxentes que se necesitan no CEIP Emilia Pardo Bazán desta cidade. Desde logo, para o BNG é unha honra que a máxima institución da lingua galega teña sede na Coruña. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas. Turno de peche para o Goberno, señor Castro. Bo día, grazas, señora alcaldesa. Falar de último ten algunha ventaxa, mas tamén algún problema, porque grande parte do que ia dicer xa foi enunciado pola compañera de corporación, a señora Queixas. Porque a veces sí que hai cousas que efectivamente nas que hai moito máis que nos une que nos separa. Non precisamente as que menciona mellor o Partido Popular, pero sí noutras. Bueno, indo, digamos, ao fondo do asunto, o que non se pode discutir deste goberno municipal é a súa participación activa e apoio ás efemérides que teñen unha implicación, creo que trascendental, esencial, coa cultura do noso país. Vou a facer, a título de exemplo, mención a 3 ou 4 que creo que son bastante relevantes e que dan unha boa mostra desa implicación. No ano Castelao, no que se celebrou o 75 cabodano do seu pasamento, o Concello da Coruña foi, e os datos así o corroboran, o Concello que máis accións desenvolveu, tanto en colaboración coa Fundación Castelao como a través de organismos municipais como o Instituto Cornide para celebrar efectivamente unha efeméride absolutamente esencial na cultura e na historia do noso país e que, desde logo, non tivo ningún tipo de reclamación por parte do Partido Popular para que esa implicación por parte do Concello se producise. Como tampouco tivo ningún tipo de reivindicación por parte do Partido Popular que o Concello participase no centenario
do busto de Pondal nos Xardíns de Méndez Núñez. Ao igual que, efectivamente, tampouco vimos esa reivindicación para a participación activa do Concello no Día das Artes Galegas no ano 2025 dedicado a Isaac Díaz Pardo, no Día das Artes Galegas do ano 2026 dedicado a José Suárez. Tampouco vimos que se pedise, cousa que sí que fixo este goberno municipal, adicar o Día das Artes Galegas de 2027 a Francisco Miguel. E, desde logo, tampouco vexo neste pleno que se diga nada respecto do bicentenario de Marcial de Ladaliz, a auténtica figura senlleira do resurdimento e da música popular do noso país, que está de bicentenario neste ano 2026. Esquecementos que creo que tamén hai que poñer de manifesto, se cadra tamén teñen moito que ver con cuestións de outra índole. Bueno, non se discute en ningún caso por parte deste goberno que efectivamente o patrimonio literario intelectual feminista e simbólico para esta cidade e para este país de Emilia Pardo Bazán é indiscutible e que desde logo non debe de utilizarse como arma arrosadiza, ni moito menos desde o punto de vista ideolóxico, porque sí, creo que un gran erro algúns fan ideoloxía con cousas tan esenciais e que sí nos deberían de unir a todos, como por exemplo a lingua. Supoño que descoñecerán as accións que está a traballar este goberno municipal coa Real Academia Galega, auténtica legataria de Emilia Pardo Bazán, institución a que hai que respetar efectivamente a hora de que lidere todas as accións e actividades de celebración desta efeméride, tamén efectivamente dos 120 anos que iba a mencionar e que xa adiantou a señora Queixas da Real Academia Galega. Se cadra descoñecen todas as actividades que se están a traballar consultamente por parte deste goberno coa Real Academia Galega, porque igual lle consultaron esta cuestión foi a Real Academia Española, non a Real Academia Galega. Entón, efectivamente, igual a información que teñen na Real Academia Española non é moi detallada a este respecto. Creo que, efectivamente, ninguén discute a figura de Emilia Pardo Bazán, ninguén, efectivamente, pretende utilizala noutro sentido que non sexa o de apoiar o seu legado literario, intelectual e feminista. E, desde logo, aí é onde está a maioría social e aí é onde eu creo que debería de estar tamén o Partido Popular, se fose mínimamente responsable. Ben, moitas grazas. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Se lles parece, paramos 15 minutos, retomamos ás 12:20 en punto, que imos ben de tempo. Grazas.
Ben, retomamos a sesión plenaria coas preguntas orais turno do BNG, coa primeira delas sobre... Pois non está o concelleiro que ten que contestar. A ver... Non teño problema en cambiar a orde, señora. Non, é que a seguinte tamén a vai contestar ese concelleiro e a outra o outro que falta. Entón, a ver, un momentiño que xa está entrando pola porta. Ben, señor Laje, atento que esta vai para vostede. Agora sí, señora Beira. Que solución de presente e de futuro ten pensada o Goberno local para afrontar a situación da concesión da piscina municipal de Santo Amaro? Gracias, señor alcalde. Señora Beira, con respecto á piscina de San Amaro están abertos todos os escenarios e o que lle podo decir é que o Goberno municipal manterá nas vindeiras semanas unha xuntanza que xa está falada coa directiva do Clube do Mar. Hai varias alternativas sobre a mesa e despois de que se produzcan esas conversas se tomará unha decisión definitiva. Ben, ainda que a nós nos gustaría un goberno local con compromisos e con traballo constante, estamos contentas de que polo menos esta pregunta oral servise de impulso para que o goberno local entendese que estamos a falar dunha entidade con 90 anos de historia, con máis de 7.000 socios e socias, cunha piscina municipal que é un lastre para unha entidade sen ánimo de lucro, con 18 familias dependentes desa concesión, cunha concesión caducada desde hai 3 anos e cuns cursos municipais que son moi agardados polas coruñesas e coruñeses, polos máis pequenos da nosa cidade que terían que saír en setembro. O Club do Mar, por culpa dunha concesión caducada e por culpa da inacción do goberno local, está nunha situación complicada porque está asumindo custos, está asumindo o peso desa xestión sen ter que facelo. E precisa a piscina municipal de Santo Amaro un presente e un futuro que non estea cheo de incertezas. Precisa que o goberno local tome unha decisión e precisan que se deixe atrás xa un pasado cheo de prazos incumpridos. Sabemos que hai solucións posíveis. O goberno local noutras situacións límites para o propio Concello, ten tomado decisións, ten tirado dos medios propios que ten. Podemos ter solucións no curto prazo, por exemplo, tirando dos medios propios, si podemos rescatar, entre aspas, a concesión das escolas deportivas municipais e que a Musa xestionase temporalmente hasta que saíse a licitación, podemos acadar unha solución para a concesión da piscina municipal de Santo Amaro. Creo que é fundamental que tomemos conciencia neste pleno que estamos a falar dunha entidade histórica, dunha entidade sen ánimo de lucro, de 7.000 socios e socias que son coruñeses, que son coruñesas, que queren moito a esta entidade e hai que dar unha solución. Eu creo que cando se goberna a problemas hai que poñerlle solucións, non ao revés, non ter sempre problemas para as solucións. Hai que buscar unha alternativa para esta piscina, unha alternativa para o Club do Mar e unha alternativa que sexa viable. Porque a realidade é que estamos a falar dun problema moi grave de 18 familias que están pendentes de que o goberno local tome unha decisión e dunha directiva que temos que recordar que é unha directiva que está levando o Club do Mar de maneira absolutamente desinteresada porque, reitero, é unha entidade sen ánimo de lucro. Séntense a falar con eles, cheguen a unha solución que sexa boa para os coruñeses e coruñesas, que sexa boa tamén para o Club do Mar e que, desde logo, elimine dunha vez por todas esas dificultades polas que está a pasar hoxe en día o Club do Mar. Nada máis.
Grazas, señora Beira. En primeiro lugar, decirlle que non se inventou a roda hoxe, nin a semana pasada, nin cando registraron esta pregunta, vale? Porque, por respeto ao Clube do Mar e, sobre todo, ao esforzo que está facendo esta directiva, decirlle que este goberno municipal mantivo, vou a decirlo así, bastantes xuntanzas, numerosas xuntanzas. Creo que tamén por respeto á propia directiva non vou entrar nas alternativas que se teñen valorado e estudiado. E, en calquera caso, todo o que vostede acaba de contar pois forma parte dunha diagnose feita, algunha das alternativas das que vostede falou están contempladas, estudiadas e se ten traballado ese campo, quer dizer, que non están inventando nada. Vale? Quer dizer, máis alá de frases feitas ou de eslogans, hai unha realidade. Nós, diante de problemas, o que intentamos é buscar solucións. Cando digo que se valorará conxuntamente co Clube do Mar cal é a decisión, é que teñen propostas que fai algúns meses eran diferentes e como goberno municipal non se tomou unha decisión definitiva precisamente esperando pois volver a ter unha conversación. Seguramente en todo este tempo que pasou pois os diferentes escenarios siguen abertos e siguen abertos pois precisamente tendo en conta o Clube do Mar, o significado que ten, a súa relevancia, o esforzo que está facendo esta directiva, que está facendo, eu creo que, un traballo que todos podemos apreciar e valorar, como vostede ben di, eu coincido neso, é dicir, de forma altruista, con un nivel de implicación moi elevado, e creo que, antes de tomar a decisión definitiva, a través de algunhas das solucións que vostede apuntou e que o goberno municipal ten contempladas, estudiadas e valoradas, tamén vamos a dar a posibilidade de que o Clube do Mar valore outras opcións que nos están facendo chegar eles mesmos. Por lo tanto, non temos por costume trasladar as conversas que temos, o que intentamos é dar a resposta o mellor posible. Entendemos que no segundo semestre do ano hai que dar unha resposta definitiva de como se vai abordar a situación da piscina de San Amaro. Eso significa que vamos a intentar primeiro co clube volver a valorar todas as opcións e que o clube teña a posibilidade de valorar tamén a súa posición e a partir de aí, se o que me pregunta é se temos previsto unha solución, temos plan A e temos plan B. Creo que todos coincidiremos en que é bo implicar o clube na decisión, sexa unha ou outra, é dicir, que sea tamén ca súa aquiescencia e tal. Inicialmente xa o foi, pero creo que as posicións poden ser modificadas, poden ser cambiadas e non pasa absolutamente nada, porque ao final o importante é a decisión definitiva. Por lo tanto, creo que vamos a coincidir, creo que con respecto ao que vostede anunciou, ao que vostede formulou, podemos coincidir nas salidas que se nos ocurren a todos, están bastante estudiadas, vamos a falalo co clube e vamos a ver cal é a decisión definitiva. Por seguro que se vai a resolver este asunto, que é o que fai o goberno. Cando se plantea un problema, resolvelo, para intentar facelo con rigor, estudiando os temas e tamén intentando implicar aqueles que, pois, de algún xeito, creo que deixan unha boa parte do seu tempo a prol dunha institución, pois que, como vostede di, ten unha historia detrás, creo que é unha institución senlleira da cidade e creo que faremos ben en intentar acordar con eles a solución definitiva e iso faremos. Gracias. Grazas. Segunda pregunta do BNG sobre contratación. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. A hora de redactar os pregos dos servizos municipais concesionados, que importancia lle dá o goberno local a mellora das condicións laborais das e dos traballadores? Gracias, señor Soto. Dentro das nosas competencias e das nosas posibilidades legais, a máxima relevancia. De feito, dende que chegamos ao goberno municipal se fixeron modificacións relevantes no ámbito da contratación e teño que recordarlle
que se levan incorporando nos últimos 7 anos cláusulas sociais aos pregos que teñen mellorado sustancialmente, e se pode facer unha comparativa con moitos exemplos, a situación que nos atopamos, onde o goberno de Inés Rei mellorou sustancialmente as condicións laborais. Creo que é pouco discutible, porque son datos, se poden coller, se poden coñecer as cláusulas, todo é millorable, todo é susceptible de millora, ningunha autocomplacencia, pero hai unha evolución bastante positiva en ese sentido. O compromiso coa millora das condicións laborais é evidente, e iso chámase cláusulas sociais que estamos aplicando nos diferentes pregos dentro dun marco, lóxicamente. Vostede di que hai unha mellora sustancial. O certo é que a día de hoxe a situación laboral de moitas e moitos traballadores das empresas concesionarias e de precariedade. Vemos que hai exceso moitas veces de contratación a tempo parcial, como nas conserxerías de instalacións deportivas, como nas escolas infantís. Vemos que hai salarios moi baixos, moi próximos ao salario mínimo interprofesional, como o caso outra vez máis das escolas infantís, da planta de Nostián, que levan dende o ano 2012 sen actualizar salarios. Vemos tamén que ás veces hai impagos de salarios, como aconteceu cas bibliotecarias e bibliotecarios, como aconteceu tamén recentemente cos monitores e monitoras deportivos. Falta tamén protección da saúde laboral, que o caso de Nostián é o máis evidente, e, en fin, unha enorme presión moitas veces nos traballadores, como, por exemplo, acontece no transporte urbano. Conscientes destes problemas, dende o BNG temos, primeiro, mantido reunións con representacións de traballadoras e traballadores. Segundo, impulsando varias iniciativas neste pleno, en forma de mocións, en forma de preguntas orais, e, sobre todo, temos tido presente esta problemática nas negociacións, os orzamentos que temos levado a cabo con vostedes, acordando sempre o aumento de partidas para facer fronte a novas licitacións, a condición de que iso representa sempre, ou repercuta sempre positivamente nos dereitos das persoas traballadoras. Cal é o resultado? Pois o balance é que temos pregos que eu non son tan optimista como vostede. Para min hai a veces incluso erosión de dereitos laborais. Poño exemplos, monitores deportivos e monitoras deportivas. Non se recollen melloras na coberturas de incapacidade temporal, non se permite o uso do parking aos traballadores, que moitas veces teñen que desplazarse por la cidade dun momento a outro. Non se prevé a cesión de espazos para o seu mantemento físico. Tamén cos conserxes de instalacións deportivas vemos un novo prego que recurta en quendas de traballo, que ten menos traballadores por instalación. Tamén co recente prego publicado de mestras de escolas infantís non hai melloras para mellorar o salario, para fomentar, digamos, a mellora do salario sobre o convenio, como si se fai, por exemplo, en moitos concellos cataláns. Tampouco se mellora a cobertura por incapacidade temporal, tampouco se recollen a unha reivindicación que tiñan elas de 30 minutos de descanso diario, non se recollen tampouco horas para organizar as actividades docentes, e ademais quedan moitas tarefas pendentes. Está aí, xa o dixen, a planta de Nostián, pero tamén está a Escola Municipal de Música, que están pendentes de que se aprobe unha mellora. Está tamén o Servicio de Transporte Urbano, como dixen, está o SAF, que debe facerse un esforzo para garantir a saúde laboral dunhas traballadoras que teñen que ir a traballar baixo tratamento analxésico. Tamén é necesario a limpeza viaria, abordar ese problema. A falta de persoal provoca desmotivación. As bibliotecarias, por suposto, que están nun limbo por o que é unha falta de ambición deste goberno local na materia. En fin, nós non alcanzamos a ver que esta diferencia, en que se diferencia esta proposta política da que tería, por exemplo, o Partido Popular se gobernase esta cidade nese escenario que, desde logo, creo que non sería para nada desexable para as maiorías desta cidade. Para nós é unha prioridade de primeiro nivel que os traballadores e as traballadoras dos servizos públicos municipais teñan un emprego digno, así que lles recomendo que tomen conta disto. En fin, remato, cando a señora Beira sexa alcaldesa desta cidade, esa prioridade vai ter un reflexo nos pregos das concesións que se convoquen, pero tamén vai se traducir en máis diálogo cas traballadoras e cos traballadores e, sobre todo, nun maior control das empresas concesionarias para verificar que respectan escrupulosamente os dereitos laborais do seu persoal. Moitas grazas. Gracias, señor Soto. Mire, non sei como sería cando gobernar o PP, porque supoño que tardará bastante tempo en volver a gobernar. Gobernaron 4 anos dende que hai restauración democrática en España dende o ano 79. En calquera caso, si lle podo dicir como é donde goberna o BNG. Aquí, cando hai un problema cunha empresa, resolvémolo de inmediato. En Santiago estuveron 6 meses esperando a cobrar.
Tanto que estuveron, que me chamaron a min para preguntarme como facíamos aquí. Non lle den a cabeza porque, se queren, explico-llo. No, claro, é que, quer decir, un para vir a falar das cousas ten que ter un pouquiño de... Sí. Pero pagades os salarios de forma directa? Sí. Cando Serviplus deixou colgados algunha xente, o día 2 de xaneiro e o día 30 de decembro, quen estaba aquí era o goberno municipal resolvendo. E 3 meses e medio despois de que levaran 4 meses coa mesma empresa e coa mesma situación, chama o goberno municipal de Compostela para preguntar como se hace. Así que, se quere, podo explicar un pouco máis. Segundo, non sei como sería gobernando o Bloque ou o PP. O que sí sei é que, dende que goberna Inés Rei, os contratos cambiaron sustancialmente. Entre outras cousas, subiron salarialmente. Por exemplo, todas as conserxerías deste Concello, que estaban en precario desde o ano 12, unhas, outras desde o ano 16, resíanse por 4 convenios colectivos. 4. Sabe o que fixo este goberno municipal? Unificalo e poñer que se rexiran todos polo convenio que máis pagaba. Non sei se é unha mellora laboral ou non. Quer dizer, non se pode tocar de oído das cousas, hai que estudialas e saber do que se fala. Hombre, vir a decir que unha mellora laboral é que lle poñamos parking a uns traballadores, acabo de decir o señor Soto, hai que poñerlle parking. Hombre, por favor, que lle poñemos aos 2.500 traballadores ou solo a uns? Nos incrementamos os salarios, poñemos o convenio de referencia máis elevado. As baixas, do que vostede acaba de facer referencia, tamén se mellorou a situación. Bastante. Por certo, algo que non fai casi ningún concello, nos cubrimos, cando sacamos os contratos, as previsións de absentismo. Sabe o que significa eso? Significa que eso non lesiona en ningún caso cando se producen situacións deste tipo. É dicir, no concurso, o que introducimos é que haxa os recursos suficientes para cubrir as baixas sin ningún tipo de sobrecuste para o resto da plantilla. Mire os concellos nos que vostede goberna, a ver que é o que fan. Se quere, explico-llo. Aquí non se fai eso. Por lo tanto, poderemos mellorar, pero o que non se pode é negar a mellora evidente. Entre outras cousas, a parte da mellora e dos convenios de referencia, se introduciron melloras con cláusulas sociais, que son notorias e evidentes. Claro, vir a falar aquí de algunhas cousas, a intentar dar leccións, a decir, cando vostedes gobernen, pois mire, vostedes xa gobernan en algún sitio. E Dios me libre que collan os que están aquí coa gestión de onde están gobernando. Porque ese exemplo, é que vostede tocou un exemplo donde, por Dios, é dicir, tuveron 5 meses, as persoas esperando a ver como se facía. Enviamos o expediente inteiro para que superan como se fai. Vale? Entonces, aparte de falar co sindicato correspondiente, tamén teñen que falar cos seus compañeros de goberno para que lle expliquen que non saben como resolver un problema e chaman aquí para ver como resolven. Nada máis. Moitas grazas. Terceira pregunta e última do BNG sobre memoria democrática. Señora Queixas. Grazas, alcaldesa. Cando vai retirar o goberno de Inés Rei a simboloxía franquista da Coruña? Bueno, agradezolle moito esta pregunta que sei que a realiza de forma constructiva e cunha preocupación pola súa parte, pola parte do seu grupo, absolutamente incuestionable neste asunto. E agradezolle e explicarei, porque creo que sirve para que expliquemos todos os pasos que se están a dar de forma rigurosa, tamén desde o punto de vista xurídico, porque de nada vale retirar, revisar ou resignificar aqueles elementos que se sean contrarios á Lei de Memoria Democrática, a Lei 20-2022, se non se fai dentro das competencias municipais e, desde logo, con máximo rigor ao procedimento legal que se explicará no tempo que me dé na resposta a esta pregunta. Pois, efectivamente, agardamos resposta, a ver se hoxe así. Mais ben, seguimos a agardar resposta e esta pregunta é a demostración de que é así.
e tamén de que este goberno leva 7 anos incumprindo a Lei de Memoria Democrática a respecto da presenza da simboloxía franquista na cidade ou mesmo dentro deste pazo. É a demostración, en definitiva, de que, desde o BNG, efectivamente, pola preocupación dentro do noso grupo, que vostede acaba de recoñecer, temos formulado outras preguntas orais neste mesmo sentido, sen ir máis lonxe, por ser as datas máis próximas, no pleno de febreiro deste ano e no de xullo do ano pasado, pero seguimos a agardar resposta, porque as preguntas seguen pendentes de responder por parte do goberno de Inés Rei. As actuacións que é o que importan é o que brilla pola súa ausencia. Por que permite o goberno local que haxa 455 placas franquistas ben visíveis noutros tantos edificios de 136 rúas da Coruña? Por que permite o goberno de Inés Rei que 18 cadros de golpistas e franquistas sigan expostos nas diferentes estancias do Concello, incluído o despacho oficial da Alcaldía? Por que segue a impedir este goberno a aplicación das recomendacións do informe realizado polo Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses en 2020 que afecta á retirada de símbolos, honras e distincións de 14 destacados alcaldes, dirixentes ou beneficiarios do réxime franquista responsáveis da represión ou da barbarie? Por que ten metido nun caixón este informe do Instituto José Cornide e, ademais, veta a súa tramitación neste pleno, tal e como acordou o Consello de Memoria Democrática e se recolle na acta da reunión celebrada o 30 de maio de 2025, hai máis dun ano xa. Por que non avanza na actualización deste informe para adecualo ao disposto na Lei de Memoria Democrática de 2022, que afectaría a outros moitos símbolos, elementos contrarios á memoria democrática que non estarían recollidos nese primeiro informe porque responde á lei anterior? Por que incumpre coa convocatoria regular do Consello Municipal da Memoria e cos acordos que adopta este órgano? Por que incumpre este goberno local cos acordos unánimes deste pleno como conseguido por iniciativa do BNG en xullo de 2025, vai logo facer un ano, para retirar da rúa o nome de San Jorge de Carricarte e sustituílo polo de Diplomáticos de Monte Alto? A actitude do goberno de Inés Rei delata a ausencia de vontade política e compromiso real cos valores dunha sociedade democrática. Unha observación que, por certo, tamén partilla, xunto co movimento memorialístico da cidade, a Fiscalía de Dereitos Humanos e Memoria Democrática, que xa incoou dilixencias preprocesais ao Concello da Coruña, requiríndolle un informe que acredite o cumprimento da Lei de Memoria Democrática en materia de simboloxía franquista. Cando se están a cumprir 50 anos da morte do dictador, a Coruña, pensamos desde o BNG, non pode seguir a ser un escaparate público de honras a persoas vinculadas co poder represor e asasino do franquismo. Por iso, si agardamos agora, non só que responda, sino que de verdade se comprometa e de forma concreta. Cando vai retirar o goberno de Inés Rei a simboloxía franquista da cidade da Coruña conforme regulado na Lei de Memoria Democrática? Grazas. Bueno, dúas apreciacións antes de informar o que se está a facer. É imposible que este goberno leve 7 anos incumplindo a Lei de Memoria Democrática, porque a Lei de Memoria Democrática se aprobou o 19 de outubro de 2022. É dicir, leva 3 anos e 8 meses en vigor. Creo que, obviamente, o rigor debe de acompañarnos sempre neste tipo de cuestións que son moi importantes e que, desde logo, non deben de ser utilizados en ningún caso como arma ou instrumento de carácter político, porque eu tampouco nunca utilizarei como argumento o feito de que o seu grupo político participase dun goberno municipal no que tamén tiñan competencias en materia de memoria histórica e viviron durante 4 anos nun goberno, 2007 a 2011, no que estaba en vigor a Lei de Memoria Histórica, e se facemos un análise dos avances que se produciron nunha materia que incluso xestionaban directamente vostedes, se cadradaría para un balance non precisamente positivo. Gañaríamos algo con iso? Creo que non. Creo que non. Eu non o vou a facer. E creo que non o deberían facer vostedes. O aproveitamento político de cuestións que nos unen, en esencia, desde o punto de vista ideolóxico e de valores democráticos, creo que é un erro. E nun momento como o actual, onde estamos asistindo a un momento onde avanza absolutamente a persecución de todo tipo, de matiz, de carácter ideolóxico, de defensa de liberdades absolutamente esenciais, creo que é un erro. Creo que deberíamos de traballar de forma coordinada, consensuada,
E eu non teño ningún problema, estou á disposición de vostede, como sabe, para explicarlle os trámites que se están a facer en materia de aplicación da Lei de Memoria Democrática. Efectivamente, xa existen informes da propia Asesoría Xurídica Municipal de 2 de xuño, 2 días antes de que registrasen a pregunta, non sabíamos que iban a registrarla, obviamente, que marcan efectivamente varias cuestións que son moi importantes. Primeiro, o procedimento legal que hai que seguir para aplicar a Lei de Memoria Democrática, a Lei 20/2022, a adaptación dese informe histórico, non xurídico, histórico, non de expertos do CORNIDE, a mesma, e os requisitos de procedimento legal que poidan garantir que adoptemos un acordo que non poida ser un acordo revisable ou que poida convertirse finalmente nunha cuestión judicial na que teñamos efectivamente pois algún tipo de dúbida sobre a súa efectividade. Creo que as cousas efectivamente hai que facelas e hai que facelas ben, con expedientes individualizados, motivados, que non permitan efectivamente que haxa problema de ningún tipo. Acordos xenéricos que se poden adoptar nunha moción sabemos perfectamente, e nun caso como este menos, que non supoñen, digamos, un acordo desde o punto de vista xurídico que conleve a executividade, efectivamente, do que ali se acorda. Son acordos de impulso político e o que se está a facer agora mesmo é traballar desde o ámbito xurídico precisamente para aplicar a Lei de Memoria Democrática de forma motivada e dando cumprimento ao que se está no artigo 35, 36 e 37 da mesma, que creo que son moi importantes e que se deberían de ler con detemento. Reitero, non estamos nun momento histórico onde establecer calquera tipo de diferencia en cuestións que compartimos todos e, sobre todo, cando se trata de defensa de principios e de valores democráticos esenciais, sexa positivo. É máis, creo que é unha operación de alto risco. Creo que, efectivamente, creo que todo o que é o bloque democrático, no sentido amplo da palabra, debe traballar conjuntamente, coordinadamente, consensuadamente e con moitísima responsabilidade para cambiar, efectivamente, o que hai que cambiar. Dito isto, xa remato, dito isto, efectivamente, estou ao seu dispor para explicar todos os trámites que se están realizando e, desde logo, o compromiso deste Goberno é, como non pode ser de outro xeito, a aplicación dunha lei tan importante como a Lei de Memoria Democrática. Moitas grazas ao BNG. Comezamos coas preguntas orais do Partido Popular. A primeira delas sobre urbanismo, señor Deus. Moitas grazas, buenos días a todos. ¿Tiene previsto Inerrey trasladar edificabilidad de las percebeiras a otras zonas como plantea el equipo redactor del estudio de alternativas encargado por el Gobierno municipal? No, tiene previsto dar la mejor solución a un ámbito muy sensible del litoral de nuestra ciudad. Es evidente que el urbanismo de esta ciudad no está en sus mejores momentos. Señora Rey, ha destrozado también el Departamento de Urbanismo de la mano del señor Laje, sustrayendo competencias a este servicio, maltratando a sus funcionarios y creando un departamento paralelo para controlar los temas de más relevancia para el desarrollo de la ciudad. Dicho de otra forma, hacer urbanismo al margen de la Concejalía de Urbanismo, un disparate más de este Gobierno municipal. Y, sin duda, la muestra de este disparate son las decisiones que se están tomando en temas importantes y que se equivocan tanto en la forma como en el fondo. En las formas, porque el señor Laje y la señora Rey están actuando como si tuviesen mayoría en este pleno, y no la tienen, como hoy se ha demostrado. Eso sí, hay que reconocerles la habilidad para contar con la complicidad de sus socios del BNG. No se ha visto desde hace años un seguidismo tan fiel a los asuntos que el señor Laje trae a este pleno, hasta hoy. Vamos, que el BNG no lo reconoce ni sus propios militantes, que se tienen que manifestar a las puertas de este concello. Les va a ser difícil, señora Beira, explicar con coherencia muchas de las decisiones que han tomado, más allá de sostener la alcaldía de Santiago. ¿Qué cara nos está saliendo? Y en el fondo, porque se pretende con estas decisiones modificar el plan general buscando atajos que no son los más aconsejables para proceder a su desarrollo. Cuando se pretende modificar el plan general, el camino es tramitar una modificación puntual, siguiendo los pasos que la legislación marca. Este camino ya lo dejó marcado el concejal Villoslada en el mandato anterior, para afrontar los cambios en Asubias y en el Parque del Agra, con propuestas diametralmente opuestas en ambos casos a lo que se encuentra en tramitación desde este Departamento de Planificación Estratégica y que usted, señora Beira, ha apoyado. Y son estos los motivos que nos llevan a formular esta pregunta sobre las percebeiras, un ámbito que está pagando, sin duda, los platos rotos de las decisiones tomadas por el señor Laje y el BNG en otros desarrollos urbanísticos. ¿Por qué el Parque de Oza sí y Percebeiras no? ¿Por qué Asubias sí y Percebeiras no? ¿Por qué el Parque del Agra sí y Percebeiras no?
No sé si serán capaces de explicarlo cuando la incoherencia rige sus pactos, que realizan sin ninguna transparencia, porque al fin y al cabo el urbanismo es para ustedes un simple intercambio de cromos. En el ámbito de las percebeiras, como ustedes saben y no dicen, está comprometida mucha edificabilidad derivada de la expropiación anticipada de los terrenos para la realización del paseo marítimo, edificabilidad que no ha sido materializada hasta el día de hoy. Y el aumento de la edificabilidad que ustedes escriben ahora en el Plan General de 2013 se realizó precisamente para cumplir con esos compromisos. Ha trascendido a los medios de comunicación que quieren proponer la transferencia de parte de esa edificabilidad a otras zonas de la ciudad, en particular a terrenos propiedad del Concello en Los Rosales. Pero claro, el problema es que llevan 7 años de gobierno y lo único que han hecho es paralizar los intentos de los propietarios de este ámbito, de este suelo, para desarrollarlo, que dispondría además del 40% de vivienda pública. Si ahora estudian esta posibilidad, ¿por qué no han hecho lo mismo en el Parque del Agra y así cumplir con la demanda de vecinos de aumentar la zona verde de ese barrio? Porque en el Agra, señora Beira, y se lo repetimos, usted ha votado a favor de mantener la edificabilidad, de reducir la zona verde prevista en el Plan General, menos equipamientos y menos plazas de aparcamiento. Esto sí es un urbanismo selectivo el que ustedes practican. Y lo cierto es que a partir de 2027 se pondrá de manifiesto efectivamente que hay otra forma de gobernar. Muchas gracias. Bueno, por volver a Percebeiras, que creo que es el tema de la pregunta, que no es una pregunta cajón desastre de muchas cosas. Como decía, lo que está previsto es dar la mejor solución para un ámbito del litoral de la ciudad que es muy sensible. Se han puesto sobre la mesa en ese estudio que efectivamente se ha encargado desde la Concejalía de Urbanismo todas las posibles alternativas, soluciones, situaciones, precisamente porque, como usted bien dice, no hay mayoría absoluta. Entonces estamos actuando precisamente porque sabemos que no hay mayoría absoluta, para poder negociar con los grupos municipales de esta corporación, con todas las cartas encima de la mesa y todas las posibles situaciones que los grupos de esta corporación puedan querer valorar de cara a esa modificación del plan que hay que tramitar en Percebeiras. ¿Por qué hay que tramitar esa modificación del plan en Percebeiras? Pues precisamente por culpa del Grupo Municipal del Partido Popular, porque la aprobación inicial del Plan General en el año 2009 tenía una edificabilidad para el ámbito que era 1 metro cuadrado el ámbito, que era la edificabilidad que entraba en ese ámbito, no entra más, y pueden ustedes estudiarlo por arriba, por debajo y por todos los lados, no entra 1 metro cuadrado más en ese ámbito que 1 metro cuadrado, sobre todo desde que Costas impide la construcción de edificios de más allá, de bajo más 8 alturas en el ámbito. Y ustedes lo que hacen en 2013 es incrementarla hasta los 60.000 metros cuadrados de edificabilidad. Ese incremento que por fin hoy justifican, han encontrado la justificación y justifican en esos compromisos que había de edificabilidad por el paseo marítimo, que no es que parte esté comprometido, está comprometido el 100% de la edificabilidad municipal del ámbito, pues lo lógico hubiese sido que en el año 2013 se hubiesen estudiado alternativas que fuesen viables. Si ustedes plantean una alternativa que no es viable, lo que ha pasado en el año 2026 es que nos encontramos que tenemos que modificar el plan, reducir esa edificabilidad, y lo que se ha dicho aquí es esa edificabilidad que se va a reducir a 2009 y que están las actas del pleno en el que se trata todo este tema aquí para demostrarlo. Lo que se ha trasladado por parte del Gobierno municipal es que esa edificabilidad no se va a trasladar a ningún sitio, no se va a mover a ningún lado. Se va a volver a la edificabilidad de 2009 sin que esos 10.000 metros cuadrados de más tengan que colocarse en ningún sitio. A partir de ahí, de volver a esa edificabilidad de 2009, el estudio lo que hace es valorar posibilidades de todo tipo para poder negociar con los grupos municipales con todas las cartas, como digo, encima de la mesa y pudiendo valorar todas las opciones que existan. Imagínense que ustedes plantean que se pueda trasladar la edificabilidad hacia algún sitio, a un otro lado, porque así se decide por parte de la corporación. Pues lo ideal es tener un estudio, que es el que no hicieron ustedes en 2013, en el cual puedan ver los pros y los contras de valorar ese traslado. En todo caso, no está sobre la mesa, como digo, que esa disminución de 10.000 metros cuadrados se mueva a ningún sitio, menos a Los Rosales, y lo que ha hecho el estudio que se ha encargado es, pues, como digo, valorar opciones y alternativas porque, como digo, como no tenemos mayoría absoluta, se puedan poner sobre la mesa de cara a una futura negociación de una modificación del Plan General que hay que tramitar sí o sí por los errores de cuando gobernaban ustedes en el año 13, que incrementaron la edificabilidad en 10.000 metros sin comprobar si cabía o no cabía en un ámbito que ya de por sí es complicado. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Segunda pregunta do Partido Popular sobre inseguridade cidadá. Señora Catalán. Muchas gracias, señora alcaldesa. ¿Por qué Inés Rey se preocupa más de impedir que se conozcan los delitos que se cometen en nuestra ciudad que de encontrar soluciones a los graves problemas de inseguridade? Atendemos a preocupación da cidadanía, somos proactivas e sempre imos moito máis alá das nosas competencias nas políticas que implementamos.
A ver, señora Paz, ¿en serio es usted concejala de seguridad o va más allá de sus competencias siempre? Mire, porque hay un refrán que dice, el que miente una vez, miente siempre. Es lo que ocurre cuando Inés Rey, por ejemplo, habla de cifras y contextos. Señora Paz, cuando usted dice, o sus compañeros, que el PP tiene un discurso ultra, alarmista, catastrofista, cuando quiere darle la vuelta a la tortilla delante de las narices de los afectados por los robos o por el narcotráfico, e insiste en restarle importancia al temor de muchas mujeres a pasear por determinadas calles y a ciertas horas del día, demuestra que además de no tener ni la más remota idea de seguridad y emergencias, este Gobierno miente y además deliberadamente. Señora Rey, ¿puede usted contextualizar y articular su relato como considere? Al final los datos no mienten, aunque no podemos decir lo mismo de sus dislates. Por ejemplo, todos sabemos que Inés Rey jamás ha pisado los barrios afectados por la inseguridad cuando había que estar. Solo va cuando hay cerca elecciones y necesita un publireportaje. Todos sabemos que la alcaldesa es más de decisiones unilaterales que de diálogo. Y todos sabemos que, como el señor Tezanos, cuando Inés Rey habla de datos y estadísticas, solo pretende blanquear y justificar su absoluto inmovilismo. Estamos, pues, ante un Gobierno adicto a la mentira y completamente incapaz de gestionar esta ciudad, pues después de 7 años no dan las cuentas, ni financieras, ni urbanísticas, ni sociales, ni, por supuesto, de seguridad. Y no estamos ante el mejor año para los coruñeses, que han visto cómo se han esfumado la promesa de un gran mercadillo navideño o ser sede del Mundial de Fútbol. A Coruña es hoy la última de la fila en inversiones y la primera de Galicia en índice de delincuencia. Qué proeza y qué torpeza a la vez, señora Rey. Pero hablemos de contextos. Pregunto, ¿cómo justifica usted el aumento de la delincuencia en A Coruña en más de un 19% en 2026? ¿Cómo va a maquillar ahora el aumento de los robos en vehículos, en domicilios o con fuerza de intimidación? ¿Sigue pensando que el aumento de las riñas callejeras tiene que ver con el auge de las redes sociales? ¿Qué medidas han tomado contra el aumento incesante del narcotráfico en los barrios cada vez más abandonados a su suerte? Y, por supuesto, ¿qué medidas ha tomado usted para luchar contra la violencia sexual hacia las mujeres? Le resumo, ni la primera. Por tanto, con 140 policías menos en las calles y haciendo caso omiso de nuestras propuestas todos estos años, está claro que la seguridad ciudadana seguirá teniendo un papel secundario mientras la alcaldesa siga siendo alcaldesa. Hoy más que nunca las mujeres de nuestra ciudad no están protegidas ni seguras porque Inés Rey mira para otro lado ante el aumento de la delincuencia. Hace mucho tiempo que Inés Rey decidió colocarse en el lado equivocado de la historia. Una historia que la recordará como la regidora más antifeminista e incapaz de gestionar y servir a su ciudad con la lealtad, coherencia, transparencia y responsabilidad inherentes a su cargo. Nada más y muchas gracias. Para responder ao incremento recollido na estadística do Ministerio de Interior, é necesario analizar o porqué da incidencia en determinados tipos delictivos. Existe un nexo directo entre o repunte nos delitos contra o patrimonio e o agravamento dos problemas estruturais, como a exclusión social, as drogodependencias e o deterioro da saúde mental. O Concello ten un moi importante orzamento de gasto social que complementan o que a Administración autonómica non fai. E non desviamos a atención. O que exiximos é corresponsabilidade. Quen ten competencia exclusiva en sanidade é a Xunta de Galicia. Cada vez que unha persona con un brote psicótico ou con unha adicción severa non recibe atención na sanidade pública e termina cometendo un delito, hai unha responsabilidade directa por omisión da Administración autonómica. Porque non atallar as causas sociosanitarias da multirreincidencia se cronifican os problemas que logo se manifestan nas nosas cidades. Continuando co análisis causal no incremento dos delitos contra a liberdade sexual, a prevención eficaz realízase nas aulas, educando en valores de igualdade e consentimento, que é precisamente o modelo educativo que vostedes atacan sistemáticamente tachando de ideoloxía de xénero. Negar a raíz machista e estrutural destas agresións só serve para desprotexer as mulleres. Alí onde gobernan ou condicionan gobernos, o primeiro que fan é eliminar as concellerías de igualdade, recortar os orzamentos destinados a puntos violeta e censurar a formación en diversidade. Remato xa.
Fronte ao repunte da delincuencia convencional, a oposición só ofrece dúas receitas: o alarmismo irresponsable, que busca infundir medo para rabuñar votos, e a cegueira selectiva que se nega a ver a raíz do problema. Este Goberno asume a súa responsabilidade máis aló das nosas competencias, con unha policía reforzada e implicada no bienestar da ciudadanía. Convídoles a abandonar a confrontación estéril, a estigmatizar barrios, que dana a veciños e veciñas, a comercios e hostelería, e a traballar por unha Coruña segura, xusta e cohesionada. Grazas. Grazas, señora Paz. Última pregunta do Partido Popular sobre a liquidación de 2025. Señor Lorenzo. Garden silencio, por favor, de verdad que se escoita moitísimo. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Cómo valora Inés Rey los datos de la liquidación sobre la ejecución del presupuesto municipal del año 2025? Señor Lorenzo, a valoración se ten feito públicamente, fagolla hoxe aquí tamén. A realidade é que a saúde financiera do Concello é boa e os datos estudiados con rigor pois amosan que estamos en condicións de manter os investimentos nos barrios da cidade e nos servicios á cidadanía, incluindo melloras nos mesmos. Sin ir máis lonxe, voulle poñer un exemplo, porque vexo que non siguen os expedientes municipales. Licitamos a millora do servicio de atención á cidadanía, o 010, e aí poderá comprobar como se millora ese contrato. Que significa? Porque ao final é que os cidadáns o podan entender. Que significa? Que se amplíe o horario de atención, que se milloren as canles de comunicación, que se conecte a parte telemática ca parte telefónica. Eso significa millorar servicios. É posible con esta situación financiera? Sí. É unha situación financiera onde a débeda viva que ten este Concello é 3 veces menos da que tiña cando vostede estaba no goberno, que foi a única vez nos últimos 15 anos deste Concello onde existe un informe que diga que pode haber un problema de liquidez. Ao mellor é que o descoñece, pero eu, si quere, podo remitilo para que o lea e o coñeza. Hai boa saúde financiera, se manteñen as previsións de investimento e xa lle adianto que a día de hoxe se ten mobilizado 76 millóns de euros dos 125 que contempla o Plan de Barrios 2025-2027. É dicir, cando aínda faltan 10 meses nesta primeira fase, xa se teñen mobilizado máis do 61% do plan. Gracias, señora alcaldesa. Pues luego, escuchando atentamente lo que usted dice, me viene a la cabeza una película que decía, se titulaba "Estos muertos gozan de buena salud". Porque decir que este Concello goza de buena salud con los datos que constan en la cuenta de liquidación o con lo que nos dice en el informe interventor, la verdad, ese falso optimismo que tienen ustedes, esa falta de credibilidad en sus palabras, luego me asombra, me asombra. Porque ya digo, usted hablaba antes, porque no solo ha hablado en este momento de situación económica, hablaba de rigor, incluso decían estos de la oposición que hablan del apocalipsis. Mire, yo lo único que le hablo son de datos que constan en documentos que elaboran ustedes. El documento que elabora el interventor, que nos dice lo que nos dice, que nos advierte, el documento, incluso en el Parque Ibisía que usted mencionó, donde la frase que yo dije está puesta por el interventor, o también en la liquidación de las cuentas, que están ahí todos los datos de ejecución de presupuesto. Aunque dijo usted una verdad, una vez encontré que usted una verdad, dijo, somos los que más recaudamos impuestos. Vamos a ampliar este año, vamos a recaudar muchos impuestos. Eso sí que es una realidad, porque usted imita mucho al Gobierno de Madrid, que en estos últimos años de gobiernan han subido 141 veces los impuestos y cada español hoy paga 1.560 euros más de impuestos de IRPF. Pero bueno, ya digo, todo esto va acompañado, todos estos datos que yo le doy, este rigor que ustedes cuelgan de las páginas del Concello, que es donde yo saco los datos, lo que hablan es de inejecución de un presupuesto. Hemos hablado mucho hoy aquí
en las escuelas, en los recintos culturales, en las instalaciones deportivas, hemos hablado de la rehabilitación de los ascensores, partidas presupuestarias que ni se tocan ni se ejecutan. Y eso es la realidad. Y los ciudadanos están cansados. Están cansados de sus engaños, están cansados de sus mentiras, están cansados de sus falsas promesas, de sus compromisos adquiridos que luego no cumplen. Entonces, déjese ya de relato. Su relato ya no es creíble y vayamos al dato, y vayamos a la realidad, y vayan por los barrios y hablen con los vecinos. Yo sé, y denuncié en su momento, porque lo decía el interventor, que había un déficit de 12 millones y que había que haber recortes. Hace unos días su gobierno aprobó un real decreto. No sé cómo afectará esto a la situación económica de este ayuntamiento en cuanto a los recortes, pero la realidad es que la situación económica es muy mala. Y es muy típico de un gobierno socialista endeudarse. Si usted ve lo que han hecho el Gobierno Central de Madrid, en estos momentos cada español debemos 34.245 euros de deuda pública. Ustedes aquí van a hacer lo mismo, endeudarse, malgastar, no ejecutar, etc. Y luego, como pasa siempre, o que veña detrás que ree. Esa es su forma de hacer política. Y ya le digo, con burros tenemos que arar. Y no nos queda otro remedio. Yo supongo que en el futuro habrá un cambio. Lo que tengo muy claro, que cuando nosotros gobernamos nos encontramos en los cajones facturas y facturas sin pagar. Y una situación económica de la que nadie nos había advertido. Eso fue lo que nos pasó al Partido Popular cuando llegamos. Y con esos datos negativos tuvimos que gobernar. Igualmente, seguramente, nos volverá a pasar el próximo año. Porque ustedes... Ya digo, los datos están ahí. Podrán disfrazar lo que quieran, podrán contarnos el cuento que quieran, podrán decirnos el relato que les da la gana. Ya nadie les cree, porque ya los tenemos testados. Y al final pasa lo que pasa. Poca ejecución, mucha recaudación, mucha presión fiscal, y esto los ciudadanos, ya digo, no ven que después mejore su calidad de vida. Como siempre, o próximo que veña, que arree. Gracias por su atención. Bueyes. Señor Lorenzo, los que aran son los bueyes, no los burros. Señor Laje, tiene la palabra. Gracias, señor alcaldesa. Se me permite o señor Lorenzo sobre temas cinematográficos, non vou a profundizar neles. Eso deixo yo para vostede. Nos estamos dedicados á xestión da cidade e a planificar a cidade do futuro. Pero frente ao relato e a apocalipse, non sei se now, xa que vostede fai alusións deste tenor, que sempre trae elementos cinéfilos, que xa lle digo que eu deixo a vostede, a realidade é que vostedes gobernaron, e que cando o orzamento era de 200 millóns, vostedes tiñan unha débeda de 100. Non é dito así porque lle cadrou, son datos reales que pode vostede ir a comprobalo. A única vez que gobernaron, o que se recorda é unha actuación, que yo digo sempre, que como hasta teñen un pouco de certa vergonza allea, non defenden nin o que fixeron. Recordan o cobo da Marina, e, hombre, pois polo menos defendan o que fixeron. É dicir, non están nin orgullosos do que fixeron, non? A veces, hasta a verdade que chama moito a atención ese tipo de cousas. Cal era a débeda viva do Concello cando vostedes gobernaban? Pois mire, oscilou entre o 36,36% e o 38,11%. Sabe cal é a débeda viva do Concello no primeiro trimestre, que é do que temos o dato do 2026? 15,93%. Señor Lorenzo, é que para falar de economía local hai que poder ter un debate sabendo do que se fala. O mellor exemplo do que vostedes entenden do funcionamento da administración é cando vostede dixo que o Parque do Vixía que non se iba a facer porque o Concello estaba en bancarrota. E eu reto hoxe aquí a ver se é verdade o que vostede dixo ou o que eu digo. O Parque do Vixía vaise facer. En Monte Alto vai a ter Parque do Vixía. E vaise empezar no 2026 e vaise acabar no 2027. Se é moi fácil. Se frente ao relato está o dato e o feito.
levamos movilizados 76 millóns, preto do 61% do primeiro plan de barrios que ten esta cidade. Saúde financiera? Home, non sei, pero os datos son oficiales. Estamos nunha media de 21 días de pago, de período medio de pago a proveedores, que é un dos indicadores que axuda a ver en que situación está o Concello. Digo eu que se tuviéramos algún problema de solvencia non estaríamos pagando a 20 días. En que datos se basa vostede? Vostede non sabe diferenciar o que é unha foto fixa nun momento determinado do peche dun exercicio do que é a realidade económica do Concello. Para ben de todos, este Concello goza de boa saúde financiera. O que é unha pena que haxa tanta ignorancia en persoas que teñen responsabilidades e aspiran a ter algunha máis. Porque ou é ignorancia ou é mala fe. E eu presumo, por valores cristianos, que mala fe non debería de haber. Valores cristianos que eu comparto. Agora, o descoñecemento non pode ser tan notable. Vostedes poden discrepar no que se fai, pero non en negar que todas as semanas se están aprobando investimentos. Se se aproban investimentos, mire, doulle outro dato. É que o dato mata relato, señor Lorenzo. Dato mata relato. 48 millóns de euros de investimentos, de inversións nos barrios no ano 2025. A maior execución orzamentaria que tivemos nos últimos anos xunto co ano anterior, o 24, que foi de 49. Busca vostede algún exemplo anterior. É un concello con problemas económicos aquel que pode invertir casi 50 millóns de euros en investimentos. Sabe cal é a media de cando vostedes gobernaban? Non chega a 25. Xa non vou a falar de cando gobernou outra xente que xa non está. E, polo tanto, por respeto aos que non están, creo que non merece a pena. Agora, dende que goberna, remato, señora alcaldesa, dende que goberna Inés Rei o Concello da Coruña, os investimentos que se están facendo nos barrios multiplica por 12 calquera actuación anterior dos 10 anos anteriores, entre o seu goberno e o goberno seguinte que houve. Polo tanto, cal é o debate económico? Cal é o debate? O día que veñan aquí e podamos discutir de datos e non de burradas e barbaridades, pois mire, se estuéramos en bancarrota, como vostede dixo, non estaríamos todas as semanas tomando decisións e facendo inversións, nin millorando os servicios. Co cal, se pode ser oposición igual de contundente, igual de duro, pero eu creo que o rigor é imprescindible. E vostedes, desde logo, non fan unha oposición con rigor. É dicir, falan pois como fala barato, hoxe din unha cousa, mañan outra e é igual, talles todo igual. Vostede non se dá conta que lle vai a quedar esa cara que ten ahora mismo cando vexa o parque do Vixía, de decir, fíxose. Pero, señor Lorenzo, me refiro en bo sentido, non mo tome mal, que ao mellor entendeu no mal, quero decir, vai a quedar sorprendido de que fagamos o parque do Vixía porque a vostede lle dixeron que había bancarrota. Señor Laje, xa está. Remato. Gracias, señor Lorenzo. Pídolle, por favor, que mire ben os datos. Remato. Bueno, xa. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Non é unha película, señor Lorenzo, é unha frase mal atribuída a Zorrilla no Tenorio, que parece que era dun francés, Corneille, aínda que hai quen di e quen atribúe a Ruiz de Alarcón. Non vou entrar eu en discusións literarias doutros tempos, pero non é unha película. Igual se refería vostede a Aquí huele a muerto, gran película de Martes y 13, ou La muerte os sienta tamén, que tamén é unha película, é unha referencia cinematográfica. Agardo que cos números e os orzamentos se lle dea un pouco mellor que co cine. Pasamos aos robos orais, toda vez que as preguntas de resposta escrita se contestarán antes do vindeiro pleno. Turno do BNG.
Sí, é sobre o recorrente problema dos residuos fora dos contedores en diferentes zonas da pescaría. Teñen sido xa varias as ocasións en que o Grupo Municipal do BNG ten manifestado neste pleno a través de diferentes iniciativas a súa preocupación, que non é senón preocupación transmitida en gran número de ocasións pola veciñanza, por unha imaxe tan desagradable como reiterada, a presenza de lixo fora dos contedores en distintas localizacións do barrio da Pescaría, a Praza da Fonte de Santo André ou a Rúa Torreiro, entre outras, como xa no pasado fixo cos exemplos das Rúas da Galera ou da Trompeta. Non é só que a pescaría sexa unha das zonas céntricas máis emblemáticas da nosa cidade, que evidentemente é sobre todo un importante problema de saúde pública e de inadecuada xestión de residuos que paga, primeiro que ninguén, a veciñanza ou as persoas que traballan na zona e transitan por ela a diario. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo, que o Goberno Municipal traballe nunha solución eficaz que poña fin á persistente presenza de lixo sen recoller a plena luz do día acumulado fora dos contedores nas rúas da pescaría e, por extensión, nos problemas semellantes que se producen noutras zonas da cidade. Se o rogo relativo á convocatoria da Comisión Especial de Nostián xa non ten obxecto dado que se produciu esa convocatoria. Si que creemos que sigue tendo obxecto o rogo oral relativo ás medidas a adotar na noite de San Xoán, por moito de que tamén se anunciará unha serie de medidas, co cal paso da lectura. A noite de San Xoán é unha das principais festas da nosa cidade cun grande arraigamento popular, mas a Coruña costuma ser noticia non só polos milleiros de persoas que ateigan as nosas praias arredor das lumieiras, tamén pola enorme cantidade de lixo que invade os areais e outras zonas da nosa cidade na mañá seguinte. En 2025, os servizos de limpeza e recollida retiraron só nas praias arredor de 44 toneladas de lixo. A propia alcaldesa, tras a celebración do ano pasado, falou de imaxe absolutamente lamentável e manifestou o seguinte: non sei se parcelar e de que cada parcela teña un responsável, se multar ou se empezar que a xente se vaya se hai por callada, pero algo hai que facer. Ademais, o lixo nos areais hai que sumar o amoreado nos barrios. O ano pasado, o propio xefe de Seguridade Cidadá manifestou que quizá na praia se recolla menos lixo que outros anos, pero hai que reforzar moito a limpeza nos barrios porque houbo moita xente. Hai concellos na Galiza e no resto do territorio do Estado español que teñen adoptado distintas medidas para facer fronte a situacións semellantes, tais como campañas de sensibilización e educación ambiental, un reforzo aínda maior na colocación de contedores e nos servizos de limpeza e recollida, a imposición de multas, a creación nas praias de espazos sostíveis, libres de alcohol e refugallos, ou a obriga de usar vasos e cinceiros reutilizáveis. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal dea as instruccións oportunas para que o Concello realice unha campaña de sensibilización e educación cívica e ambiental e adopte as medidas necesarias para evitar esa xeración e acumulación de lixo na noite de San Xoán. O Pleno do pasado 9 de abril aprobou a modificación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, ampliando de 1.192 a 2.551 o número de parcelas comprendidas nas chamadas faixas de prevención. Este pasado 31 de maio acababa o prazo estipulado para os traballos de roza e limpeza de fincas particulares. Varias persoas teñen alertado nos últimos días o Grupo Municipal do BNG, non obstante, do estado no que teñen quedado algúns terreos despois destas rozas, tal e como se pode observar nas imaxes que ilustran este rogo correspondentes á contorna de Visma ou Penamoa. Polas razóns devanditas, formulamos o seguinte rogo: que o Servizo Municipal de Medio Ambiente acompañe as perceptivas notificacións sobre a obriga de limpeza de fincas dun protocolo ou guía de boas prácticas ambientais para aconsellar que estas se fagan sen agredir a biodiversidade, tendo en conta de retirar e tratar adecuadamente plásticos, microplásticos e outros residuos, atendendo tamén a época de cría de aves ou incidindo na conveniencia de eliminar especies pirófitas e invasoras.
Rogo oral a respecto da necesidade de afrontar a rehabilitación dun dos edificios educativos do CEIP Emilia Pardo Bazán. Un dos edificios deste colexio, coñecido como o Edificio Azul, está sen actividade lectiva desde a inauguración dun novo aulario. Desde 2019, este espazo educativo está cedido polo Consello Escolar de Centro á AMPA para o desenvolvemento do amplo catálogo de actividades extraescolares que realiza e que acollen un volume moi alto de alumnado. A situación que presenta este edificio é un deterioro visível. Fendas na fachada con desprendementos, filtración de humidades, caída dun canalón, problemas no sistema eléctrico, entre outros moitos, que levaron a facer un informe negativo desde a área de edificación municipal que está a impedir o desenvolvemento de actividades da AMPA neste edificio. Mentres, nin Xunta nin Goberno local se implican para procuraren unha solución para a adecuación deste edificio escolar tan necesario para a comunidade educativa. Nesta altura, a AMPA vese obrigada a trasladar unha parte do seu programa de actividades ás aulas cedidas no propio colexio, mais terán que renunciar a continuar a outra parte moi importante, co consecuente prexuízo para alumnado e familias. Un problema do que se están a desatender tanto o Goberno local como a propia Xunta de Galiza como a Administración con competencias plenas en educación. Sorprende, no entanto, que co edificio nestas condicións de inseguridade, desde o Goberno local se teña acometido recentemente unha reforma integral de todas as ventás do edificio a través dos orzamentos participativos. En consecuencia, dende o BNG realizamos o seguinte rogo: que o Goberno local se comprometa a estudar, de forma coordinada co Goberno da Xunta e a comunidade educativa do centro, un proxecto de rehabilitación integral do edificio azul do CEIP Emilia Pardo Bazán para dar un servizo digno e seguro a esta comunidade educativa. Rogo oral a respecto do Servizo de Protección Civil. A Agrupación de Voluntariado de Protección Civil ten como finalidade social a colaboración desinteresada na protección das persoas, dos bens e do medio ambiente en situacións de xestión de riscos e de emerxencias. No seu 40 aniversario, a alcaldesa dixo: "Sabedes que podedes contar con esta alcaldesa e con este goberno sempre que o precisedes, e espero que sexan moitos máis anos os que sigamos compartindo este camiño." Así o recolle a noticia colgada na web municipal. Porén, a realidade é que pouco ou ningún caso se lle está a facer á Protección Civil na Coruña, non se están a planificar con tempo a cobertura dos postos de traballo de servizo municipal e non está a haber un diálogo fluído nin facilidades para que a agrupación da Coruña poda cumprir o seu papel. Por exemplo, o Concello pagou 2 contratos menores para software do servizo municipal, un de 4.890 euros, adxudicado 21 de agosto, para software deseñado para o Servizo de Protección Civil, outro de 4.960 adxudicado 11 de agosto de 2025 para software a medida módulo 2. En teoría, estes softwares tiñan que funcionar para ofrecer unha imaxe pública e externa con información pública xeral e tamén cumprir unha función interna tanto para o voluntariado como para o Servizo Municipal de Protección Civil. A realidade é que este software non está a cumprir estas funcións, xa que non se lle está a facilitar o uso a agrupación de voluntariado de Protección Civil. No que ten que ver cos almacéns, actualmente ningunha persoa responsable da agrupación, nin o funcionariado municipal con responsabilidade operativa sobre os voluntarios ten acceso a ese material que precisarían en caso de emerxencia. Parte dese material foi conseguido e cedido polos propios voluntarios á agrupación. De feito, xa aconteceu en 2 ocasións que as persoas que teñen as chaves non estaban na Coruña durante 2 emerxencias e as persoas voluntarias tiveron que saír sen o material correspondente. Por outra banda, tampouco se está a informar adecuadamente ao voluntariado sobre como van os distintos procesos que lles afectan, nin administrativos nin operativos. En consecuencia, o BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local cubra adecuadamente os postos de traballo do Servizo Municipal de Protección Civil. A concelleira do ramo indicoume que xa se está traballando niso, cousa que agradecemos. Tamén rogamos que se mellore o software para permitir a agrupación de voluntarios funcionar internamente, pero que tamén sexa un escaparate informativo da súa intensa actividade en pro desta cidade, que se ofreza unha solución para que as voluntarias e voluntarios de Protección Civil poidan acceder ao seu material en caso de emerxencia, que se manteña informada regularmente a agrupación de voluntariado mediante os seus responsables, mantendo un diálogo fluido cos mesmos e, finalmente, que se lle dé ao voluntariado da Protección Civil o trato e consideración que se merece. Rogo oral a respecto da conmemoración do 125 aniversario da Folga Xeral de 1901.
En maio de 1901 tivo lugar na nosa cidade a que está considerada pola historiografía galega como a primeira folga obreira de carácter xeral na historia deste país. Fanse, por tanto, 125 anos dun acontecemento histórico que marcaría o devir das seguintes décadas na Coruña e a súa comarca e acabaría de conformar a estrutura dun vizoso movimento obreiro que xa viña organizándose no século anterior. A chamada durante moitos anos como folga dos consumos vinculada aos impostos así chamados de infame recordo para as clases populares galegas quedou gravada a lume na historia da Coruña pola brutal represión que padecerían as traballadoras e traballadores que se movilizaron, especialmente nos sucesos do 30 de maio, primeiro nas proximidades da antiga Estación do Norte, hoxe Rúa Alcabaleiros, e logo no Obelisco e por toda a pescaría. Gravada está tamén esa memoria en forma de monumento funerario no cemiterio de Santo Amaro. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal programe no que queda de ano a conmemoración do 125 aniversario da Folga Xeral de 1901 mediante a programación de eventos, exposicións, publicacións divulgativas ou outro tipo de formatos. Aquí rematamos. Grazas. Perdón, que me esquecín dun rogo. É sobre o recorte horario na Sala Municipal do Estudo do Circo de Artesáns. Desde este pasado 1 de xuño, a Sala de Estudo Municipal, situada no segundo andar do edificio da Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns en funcionamento, desde marzo de 2023, ven de recortar nunha hora o seu horario de peche das 22 horas ás 21 horas. Non será o único cambio no horario do que veñen de ter coñecemento as persoas usuarias deste equipamento, único na cidade tanto pola súa céntrica situación como polas súas condicións de apertura. A partir deste próximo mes de xullo, a aula de estudos pechará os domingos. As condicións con que en marzo de 2023 comezou a funcionar esta sala, apertura os 7 días da semana ao longo de todo o ano, agas festivos de 9 a 22 horas e con tan só unha hora de peche ao mediodía para tarefas de limpeza, fixo dela un recurso único en toda a cidade, moi valorado por persoas que teñen que dedicar moitas horas ao estudo, por exemplo, aquelas que están a preparar oposicións ou a desenvolver proxectos de investigación ou outros traballos académicos. Os cambios nesas condicións supoñen agora un serio prexuízo para as persoas usuarias, sobre todo se non se lles facilita a suficiente información e, o máis importante, se non se lles dá outra alternativa. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal procure e facilite unha alternativa ás persoas usuarias da Sala Municipal de Estudo do Circo de Artesáns en iguais condicións horarias a que viñeron desfrutando os últimos 3 anos. Moitas grazas. Turno para os rogos do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Yo sé que es usted muy fan del diccionario de la RAE. Entonces, arar la tierra con burro es una técnica tradicional de tracción animal que está resurgiendo en la agricultura ecológica, Señora por ser López, sostenible. o turno non ten a palabra. Mire, a quenda é para os rogos, non é Sí, para a réplica ahora dos vou. chascarrillos. Garde silencio, señor Mora, que vostede tampouco ten a palabra. Pode, por favor, utilizar a quenda para os rogos orais, que é o Sí. punto no que estamos. Sí, está usted cerrada sin H. Rogo oral relativo á accesibilidade do Concello da Coruña. O Grupo Municipal do Partido Popular realiza o seguinte rogo: o cambio do elevador da entrada que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeiras de rodas automáticos debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. A instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Facilitar a orientación nas salas e no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva. Facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e información usando braille, audioguías e vídeos audiodescritos e aquelas persoas con discapacidade visual. E instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Gracias. Muchas gracias. Ruego oral relativo a la ubicación de las plazas PMR. En las respuestas del Pleno de marzo, el Gobierno Municipal indica que es la Oficina Técnica del Área de Movilidad quien informa de todas las actividades relacionadas con la ubicación de las plazas para personas con movilidad reducida, extendidas por toda la ciudad. No es la primera vez que nos encontramos con plazas PMR ubicadas en estacionamientos en cordón, con riesgo para los conductores y para acompañantes, sino también con bordillos sin rebaje oportuno, situación próxima a contenedores u otro mobiliario urbano, con zona de aproximación y transferencia lateral inferior a 1,5 o bien situadas
obras en pendiente, incumpliendo así las condiciones mínimas de seguridad recogidas en la normativa española de accesibilidad, donde se establece, por ejemplo, que esas plazas de PMR deben ubicarse o situarse preferentemente en superficies horizontales o con una pendiente mínima. Ya sabemos que la planificación no es el fuerte de este Gobierno, por lo que ruego que, conforme a los criterios de profesionalidad y capacidad de gestión, de la que evidentemente carece este Gobierno, se realice un inventario de todas las plazas PMR de la ciudad que presenten algún tipo de deficiencia o incumplimiento de la normativa básica de accesibilidad, con el fin de que sean subsanadas o reubicadas, en su caso, en zonas donde sí puedan cumplirla. Ruego oral relativo a la seguridad vial en la zona de Avenida de Glasgow. Estamos asistiendo cada cierto tiempo a las consecuencias de tener el estado deficitario de calzadas y aceras en los barrios de la ciudad. En el caso de Ovirlo, y Martinete, encontramos numerosos puntos en la red viaria, calzada y acera, en un estado más que lamentable, con las losetas levantadas, bordillos rotos y gran cantidad de baches que, pese a ser parcheados cada cierto tiempo, vuelven a resurgir con el riesgo que esto supone para peatones y vehículos que circulan por el barrio, lo que ayuda a amplificar la sensación de abandono por parte de los vecinos. Por este motivo, ruego que el Gobierno municipal tome las medidas oportunas para subsanar los puntos deficitarios y más peligrosos para vehículos y viandantes en calzadas y aceras del entorno de Ovirlo y Martinete, con especial incidencia en la Avenida de Glasgow y Juan de Arriba. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes. El Trofeo Teresa Rea de fútbol es uno de los más importantes que se disputan en nuestro país. Nacido en 1946, se le considera el decano de los que se disputan en verano. Y a lo largo de todos estos años se ha ido ganando el prestigio con el que cuenta. En 2013, el Gobierno municipal del Partido Popular instaura la modalidad femenina del torneo, que venía disputándose desde entonces con cada vez más repercusión. Por su parte, el Trofeo Teresa Rea de baloncesto lleva años intentando hacerse un hueco en el calendario de cada pretemporada, no sin dificultad, por diferentes motivos como la falta de convicción, planificación y apoyo presupuestario por parte del Gobierno municipal. En el caso concreto del Trofeo femenino, desde su primera edición en 2016, solo se ha podido disputar en 4 ocasiones, siendo la última en 2022. Al igual que la consolidación del equipo femenino del Real Club Deportivo de La Coruña supuso un impulso para la edición femenina de Teresa Herrera, el ascenso del equipo del Club Maristas a la segunda máxima categoría del baloncesto femenino nacional debería suponer un punto de inflexión. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega al Gobierno municipal que apoye de manera decidida la organización del Trofeo Teresa Herrera de baloncesto femenino en colaboración con el Club Maristas, destinando el presupuesto necesario que garantice su viabilidad. Muchas gracias. Ruego oral relativo a la limpieza y mantenimiento de aceras de Monte Alto. Numerosos vecinos de la zona de Aslagoas, en Monte Alto, denuncian el grave deterioro de las aceras y la calzada de muchas de sus calles. Una situación que se prolonga desde hace años y que afecta a la seguridad, a la limpieza y a la calidad de vida del barrio. Por todo ello, ruego al Gobierno municipal que atienda esta reclamación vecinal y proceda a reparación urgente de las aceras para garantizar la seguridad de los peatones, dado que su avanzado estado de deterioro ya ha provocado caídas entre los residentes. Ruego también el arreglo integral de las calzadas afectadas que presentan numerosos baches y desperfectos como consecuencia de la falta de mantenimiento. El refuerzo inmediato de los servicios de limpieza en la zona ante la acumulación permanente de suciedad y excrementos de diferente procedencia que generan problemas de salubridad e imagen para el barrio. Asimismo, solicitamos que se informe si se va a realizar obras en las zonas específicas como la calle Villa de Carral, Washington o San Jorge, por detrás de la zona museística de la Domus. Monte Alto no puede seguir esperando mientras los vecinos conviven cada día con aceras sucias y peligrosas, con baches y con falta de mantenimiento, en una zona que lleva demasiado tiempo olvidada por el Gobierno municipal. Ruego oral relativo a los pasos de peatones. Ante las quejas trasladadas por numerosos vecinos de Monte Alto, así como en incontables zonas de A Coruña, ruego al Gobierno municipal que revise el estado de los pasos de peatones de la ciudad. Ruego que inspeccione la señalización horizontal existente, ya que en algunos casos los pasos de peatones apenas son visibles por el desgaste de la pintura y en otros la pintura utilizada resulta especialmente resbaladiza cuando llueve, provocando caídas de peatones y situaciones de peligro por derrapes de motos, coches y autobuses.
Además, solicitamos que se proceda a su repintado o corrección allí donde resulte necesario para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad vial. Señora Rey, tan preocupante es un paso de peatones que no se ve como uno que se convierte en una pista de patinaje cuando llueve. Muchas gracias. Ruego relativo a las escaleras mecánicas de San Agustín. Reiteradamente, casi en cada pleno, hemos presentado un ruego oral al respecto de las quejas de los vecinos sobre las escaleras mecánicas de San Agustín, sin que hasta el momento el Gobierno municipal haya hecho nada al respecto. Una vez más, atendiendo las numerosas peticiones de los usuarios de estas escaleras que hoy son una avería permanente, volvemos a hacer un ruego y pedir a la alcaldesa que dé las oportunas instrucciones para que los servicios municipales procedan al inmediato arreglo de estas escaleras que unen la calle Pío XII con la calle Plaza y que haga buena la frase de que la acción más pequeña es mucho mejor que las intenciones más grandes. Es solo una escalera mecánica, por favor. Están desesperados todos los días los vecinos. Es increíble que no sean capaces de arreglarlo. Nada más y muchas gracias. Ben, pois moitas grazas ao Grupo Popular. Remata aquí o pleno ordinario. Feliz día a todos.